ke motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM. Ke be ke re ke tla leta moruti ka sefela bjale ke bona o ka re ba kgauswi kudu le go batamela. Ke be ke re ke tla leta moruti ka sefela kaka ba nna ke a mo leta moruti ka sefela ke a mo leta ka kapa empa ge le ga jwale gona e re ke dire ka tsela ye. Sephaku Solar Energy naga ya borena e aparetswe ke tlhotlho ya go kgaoga ga motlakase kgafetša mo e leng gore batho ba senyagelwa ke didirišwa tša motlakase efela Sephaku Solar Energy e na le tharollo gape e na le maitemogelo a go tloga ka 2009 re tsenya di-solar UPS le di-solar lights gape re dira di-upgrade fault finding le maintenance di-solar tša rena di maemong a mabotse ao a lekaneng
3 FM metsotso ke masomepedi tshela fela ka kapa go itšwela go area senyane 26 minutes after the hour 9 o'clock selemo ya ke mutse yeo e gašitšago ka go tloga go tšwa gona ka fa ka gare ga moago kgoparra wa MCRS Media House kgausi le mmila o mogolo wa R557 wena gomme ba re ge e le molotho ke leina la tsela nto ka kapa ke la bobedi le le botse mo re tshepago gore motheletši o hlwele gabotse a ipsina ka mananego a MCRS gomme bao ba ilego ba hlodimela ka kua letlakaleng la dikgokaganyo tša leyago Facebook ba bone gore le kgone le re tlabe a re sweretše dife empa o seke wa makala ge o ka be wa hwetša seo se theleditšego e se 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 sepedišetšanang le se o se badilego ka fala letlakaleng la dikgokaganyo tša leyago lebaka fela eno ba gore re bile le go fetola mawa ka fase ga mabaka ao a bego a le ka godimo ga magetla a rena go ne le seemo se sengwe se e le gore se re fitlhetše ra gapeletšega gore re tšee lemenoga le lengwe ka baka la gore batho ke ba bantši bao e lego gore ba re ngwalela ba bangwe ba re ngwalela ge o swantše o ba late la bolela gabotse mosegare ge o swantše o ba late o mongwe a rangwane o ile re swantše re tle re rule fase pele he malome a se tsene ka mo malome a tšwa ka mo malome a se shebo bogobe ka menotlwana he malome a dia jwa jwale ka kapa re fetogile jwale ge re fetogile re buile le ba bangwe ba e leng gore ka kapa le bona ke ba bangwe ba bego ba goelela sarareijo ba re ka kapa mathata ke mathata ka fa nke le re inulleng jwale ba gona ka fa ka kapa radio ga ke tsebe rena ka mola metšhineng ka fa le ba komana madula ba pilaga ba re ka monwana ba re ka kapawa re gabotse nke ke tshelele ka mola ke tope Professor Moremi ke mo fe sebaka nke a tamiše motheletše go le gausi mo a re theleditšego a le gona Professor a ke thome ka go tamiša wena malome ka kapa radio a ke tamiše mafateng a matelele mešate ke dumediša dikgoši tša gaborena ke dumediša dikgošigadi ke dumediša baruti ba porofeta dibishopo ke dumediša ba bagolo ba gešo ke bolela ka mangaka ga borena setšo ka go fapana mmogo le mangaka sekgowa ka moka ke dumediša batho ka go latelana ka ga bona go ya ka kgati ke bolela baetapele bao ba bušago ba naga ka mekgahlo ka go fapana ke a le dumediša ga ke šie motho ba gešo ke dumediša batho ka moka ba leng ditroning ba ba lego ka kua dipetlele ba ba lego ka kua ba golegilego ke dumediša kore motho mongwe le mongwe ba gešo mmogo le balli ba rena ba letšatši ke rata go tsebiša balli kua magaeng ba ballang ba ngwalelang pitšeng tše kgolo ge o re ngwaletše ngwanešo o tsebe gore taba ya gago re tloga re e tšea re e dulela fase re e begela ba bagolo re ba phasetša gore re nyake go tseba gore re tšwa jwang ka gare ga seemo se o llang ka gare ga sona gopola gore sello sa gago se o llelang go rena re leka ka maatla gore re nyake thušo ka mokgwa re ka kgonang ge wena ge nakwela e fihlile ya gore o tlo kry-e thušo o re fetogela e no sebe se sengwe se se botse se o se riang ngwanešo gobane e no ba go no diba ba bangwe batho ba ba nyakang thušo gobane therešo ke gore lenanego le ke la go aga setšhaba ke la go aga malapa ke la go aga manyalo ke la go ria gore ka gare ga lapa go be le khutšo ke la gore re be le tšwelopele jwale ge e le gore le tlile re ngwalela ka morago la boa la ba le diphetogo mola le mola re tsebišeng e sa le nako ka lebaka la gore go ne le ba bantlogang ba nyaka thušo ya ka pela re bone gore ka gare ga batho bao ba nyaka go thušo re kgethe wena jwale ge wena o e ba le mokgwa wa go fetoga o thoma gore tlaiša jwale re a kgopela gore nnete ba ba ngwalela lenanego le ba lengwalele ka maikemišetšo ke a leboga malome ka kapa re a leboga Professor re a leboga mongaka re tshepe gore molaetša o kwagetše ene la tseba go taba ye e fetšago go gata ke Professor Moremi fa go bolela nnete magagešo re batho ba bangwe ba go bereka ka batho ba kgotlelelo batho ba lerato batho ba kwelo bohloko ke nyaka go lemoša gore
immediately o thoma o fetola seemo ka nako ya mafelelo o nape o no tseba gore le ngwago o tlang ge o ka boa a ke re rekoto tše gare di latlhe prof re ya di bea le ngwago o tlang ge o etla o re wa magagešo ke ya lla re go lebelela ka leihlo la thaloko ra tšea mathata a gago ra a beela ka thoko le rena ra tšwela pele ka batho ba e leng gore ba tloga ba nyaka thušo ka nnete lenanego le ke tlhoke bola kere ga se lenanego la papadi ga se playgroundeng mo ge o šalele o ngwalela mo e le gore wa tseba gore ka nnete ya mankgonthedi ya kgokgoruri o tloga o nyaka thušo ya e no ba jwale ene ge motho a ka ngwalela lenanego le a bona gore jwale tša gage di apala ka morago a bona ba bangwe ba hwetša thušo a re o tlo boa o tlo nyaka thušo gore na go tlo ba boima gore re dumelelane le yena lobaka ke gore o jikiša batho ba tlile go wena ka petrole ka nako ya bona re thoma go kitimiša batho ba e leng gore a ba itukiša jwale re tlo etšea gore le go sasa go etla gore o nyaka thušo o sa tlo bapala ka rena jwale a re tlo dumelelana le wena ke gore re bitše mo nyaka thušo ya lenanego le o boletše le bageno taba e padile ge o kgona o lekile le mošate e padile ge o kgona o bona gore ye taba ga e sa kgonagala re nyaka taba tše di sa kgonagaleng re tle re go bontšhe re tlo di dira gore di kgonagale ka nnete ke a leboga nke re no tšea baeti ba rena ba no dumediša batheletši a se taba ye telele e no ba batheletši ba motse re a dumediša re a leboga batheletši ba motse re a dumediša re a leboga jwalo nke o thome ka tate ka fawe okay ntate Matseke gore wa le dumediša ka moka re a leboga hle kgaetšedi ya ka fawe nna ke a dumediša ke modiri re a leboga mma go rena ka fawe ke dumediša balepedi ba dipitšeng ke tlhokaina ke a leboga ke leboga le modimo a le kgontšhitšeng go hlama lona lenanego le bathaeledi ka moka ke a leboga ke re hle thekgang lona lenanego le re a leboga re tloga re leboga kudu o ka le bona malome ka kapa re a leboga prof re a leboga baeti ba rena le wena o le motheletši kapa mmogedi ko gae go tšwa mafelong a go fapafapana kgole le kgauswi re a leboga magagešo re bolela le Mamfa o e leng gore ke yena a swanetše go atla di aene gabotse ke lena Mmatswale nko mo fele kopelwana lewe o le otlollenyana le mo fihlelele ka kua batamelanyana ka o tlo go batamela mma rena gore o kgone go kwagala gabotse batamela o kgone o dule gabotse o lokologe o tsebe gore ke tlhokaina wa bolelang e tlile mo ke tlo kgopela thušo ke kopane le mogalajo nna se lesogana ke mogalajo ke kgopela thušo madi mabe a keneng le ona nna le yena ra swana o ka re bana ba motho ke kopane le mogalajo basadi ba bapadile ka yena lo a nyakang go nyaka tšhelete gore jwala a eta lo a sa mo tsebeng a re mosadi sadišo ge ba fetše o nwa jwala bjola ba mo tšhabetše mo e leng gore ke ile ka ra kopana le yena go fetša motho mogolo wa ntata topa maswi ka ntelekiša a re ke tlo botša ngwana o la ga fihla le yena wa mthela gore mogala yo dula le yena ke re aowa o re wo ke a molata ko mmotšiša tšiki re ke a feta ngwana la gage gore o le bampeleng a šone ke a homola ane le motho le nna ke a homola jwale le ka kua lapeng la bo monna ke ne thekgo magadi ba ka jwale mo e leng gore o lole le nna nako e telele a fetša jwale a ya go bitša ngwana malomage ngwana wa malomage o ile a biwa kgale ba mo fa mogala jo a pallana le mogala jo ga pallana le mogala jo a se nka boela ga gabo a re nna motswala ke wa mpalla o buile ena re a le gona ka mogara kgadi ya ga a tenyakela lesogana leo la setswe maswi go swana le motswala ga a motlogela a sepela ya ga gabo a tšea difounu a neela mogadi ba ka re o tla šalo e fa a butaga ga a fihla a se nka a founa o tšere founu o tsamaila ya ga gabo o ile a re ga a kena kgarebe ya mmone a fapana le yena ya mo a yang
monno la robala mosadi o la boa ka moswane furugo tšeo ke di agenegelang ke mogalabi wa ka ke ntše ke kwa gore be ba mo abetse motswala ke re ganeng ke kwa ditaba gane go sepela buang ao ke ga tlo ntlhalosetša re ke mo latile o fapane le nna ke itinga robala mo a robala ga a boa mo nna ka tšea metse ka hlapa ka mahlatse a kry-a nyalo a ba le bana sala a boa ga rakgadi ya gane 2 years sale go bua ka nako eo nna ke mogadi boa kry-ileng nyalo ke motswala o ba beng ba mo abetse mogala jwaka alright a kry-a nyalo ga go ne taba nna ke rutse 7 years ke gona ke thomang go mo tseba gona bele ba apiusa mogala jo wa ka o go nyetse o ntšheditše o kokotile ke ile ga ke thoma o dula le yena ke mo kry-ile a dula a le 1 ka mogagabo le motlogolo wa gagwe o mogolo kgaetšedi le yena ba ntšhitše bonnyane go swana le nna ke mo kry-ile a sa dule mowe a dula bogadi jwa gage monno a dula nnoši jale a ke tsebe gore ge a bolela gore a ke mosware ga botse kgaetšedi a mo hlokomele a ke tsebe gore tlhokomelwe nna ke mo hlokometseng ka yona la mathomo ge ke thoma go mo tseba ke kopane le yena mo tseleng kgaetšedi ya ga nthela a re o ka selo sa kgone o tla gae goreng kgaetšedi ya ka o etla ke mo tsebe nna ge ke feta ke a mmona ke mo tsebe le yena a ntsebe o kopana le nna mo tseleng ke kgopela gore o tle ko gae a wa ke a gagabo ge ke yena o ya bogadi jwa gage ke a fihla ke kry-a mogalabi wa ka o thogelela dikgong ka nako yena a boa o kry-a mogalabi o la ka a fehla a go ne taba o nthela a re tliša grocery a butaka a re utlwane ka molapeng re bolaya ke tlala ke re a buta go a re ke 8 o re bjang ke ra ke re mpiditše gore le bolaya ke tlala ke tse a buti le ratate ke ra ke ra mogala a ke re le bolaya ke tlala o re tliša grocery a butaka ke ra wa grocery a butago nna ka itše o re ba go boneng ba go bone alright ke ra mogala bjela ka ke mora kere mara dilo tše o bongwe di swere maabane o tlile le tsona o re ke re di tliše ke di bone aowa o tla le tsona ga ntšha sleepy a re kgaetšedi ya ga mara o ka re tone a e gona o ra wa šidiwe ka moka di-colgate di-shape godimo ga dilo tšeo mphele 2 kilo ya shape di-roll on be a swere 2 ka mokgopela a raowa a ko go fe ka raowa ka no ke o sa bereka matogo a be a gola go ra gore o reketse pele a wona ke te tšeetše 2 kilo ela ke te tsamaetse jale a ke tse gore mogadi ba ka tlhokomelo nna ke mo tlhokometseng ka yona o riang a boa mogadi ba ka a botša rangwanage e seng rangwane wa ka mokgorong ya gabo ya ka kua kgorong ya gabo a re nna ke ya mo sokodiša mogala bjela nthoga a mpotša gore a re go itse a o a tsewa mo o a nne ga gabo ka moke ga gabo a go ne taba a mmitša gape la bobedi ba mpitša gape la boraro mogala bjela o feditša morela a re o nyako re ite mosadi a re a ke nyako re le meite a re gape go motlale ya mo ga rona o ra gore meite a yo ntlaleago a butage o mong re hloyane le ena ra hloyana a mpitša mpotša gore a o a tsewa ka mo a o a tseba o ga nne ga gabo a se geno mo a re go itse gane e le gore wena mama o tšonyala ke bomang nna ke tšonyala ke a butage le mmamogolwage le ngwana rakgadi yage ke ngwana rakgadi yage mara ke mogadi bage gore rakgadi ya bona o ntšhitše bana ba babedi ba gage ngwetši ya mowe le morwage gomme ya ba moagišane kore bona ba mmitša ba re sebara nna moagišane o ke di-family tša bommege ke mmona ke re motswala ya ba 5 o tšonyala bale boabuti ba ba reng ge ba go botša ba re wena ga wa tsewa boabuti ba bona ba tswang go go nyala ba reng bona ka gore ke bona santse ba go emelele ba re a ke re tswa go motšea mosadi o tšotšea ke re abuti o a tswang go nyala a rileng gore a rie gore monno a be le mosadi o ile a hlokofala ene be ba motšhaba okay jalo o hlokofetše abuti o ke bolelang ka yena wena le papa lene nako ka ile dula mama 7 years le na le 7 re dutse 2016 ke kwele o bolela polelo nngwe gore motho mogolo go betha ka maswika ke kwele ga botse wa tseba be ke ne le yena aga ebile le mme o ke bolelang ka yena o hlokofetše ngwana gage ke yena latileng wa re o dula le yena ka nnete ka re aowa a re ke a molata o molatile a ke tse gore ba boletšeng nne re kopane le yena mara ga a laetša gore o ra nna le nna a ka molaetša gore ke a moko ke no homola ke ba e leng gore be ba bapala ka monno wa ka
jale ge nna ke thoma ke dula le ena ene ba tseba gore nna re dula gausi wo o dula gausi le ga gabo nna ke dula monamonyana jale ke ba ileng gore be ba nagana gore wa ka se be le mosadi be ba nagana gore nna nka se be le monna alright tate ke mosadi wa mathomo wa monyalang mo la bang wena ka wena o motswala ge ba se ya monyala awa monyala ene a ba ne ngwana a montšhetša selo a montšhetša selo a dula a fetša lekgwedi o tšhabile bošuana jwa kamo wena o ne modimo o kgonne go le šegofatša ka masiama kae nna o kry-ile ka bana ke 4 yena tate a sanka mola ya bang yena ga gona thoro e modimo ora ke tsebe gore tšatši le le modimo o tla e lahlela go ba e gona ke tsebe selo ene a ka kwa le family ya gabo okay ene a boao ayo mola mpileditše a butage ga bathoma ba tšatši le leng a re o ntlalea o a lebileditšeng a buti ko mofe ke o a mpiletšang bo a butage le ra ngwana kgadi e tshwenyang ke e alright gomme o ile a re ga a lata a bo a lata o mongwe ola a re beng re tlhoyana ola mafelelong ga e ya go wena o a fihla a bolela o la morela a re o feditše a re ba rutu o a emelela Spain a go ne bothata ke kopane le yena gape go ne le a buto mong di tla tla morago ka re tlo fetša dinkgakantšha a thoma ga fetšo ntla le ya moo malwetse a re ke nnao tšatši le leng ga re wa tsoga a tšea mepate mebedi a itlatša diaparo tša bana ba gage a se hlatso o šeile diaparo tšela a boa ga pasi ya diaparo tšela la bo 3 ke bona o ka re wa bajwa ke tše diaparo tša bana ba gage ka di hlatswa ka di tlatša terata ka botša family ya gabo ka re motho o a bajwa ba re aowa ga a bajwe motho o ne le makoko re ile ra mo tšea ra miša kae a tetahlaganya mo fase a phumphane a kitimela kua pateng bašimanyana a senke ba ija be ba eme ka maoto mosegare ka moka ragadi a tla le mmamogolo a tla mogatša ramogolo age mma ngwanage a fetša a etla ba re ke yena a e namotšeng gomme a fihla moomanya ga a moomanya mola ke ga a thoma a dula a thoma teketla ga teketla ke ge a tšea ngwana ba mo neela yena a nyantšha ngwanola ba tsena koloi ba emiša mo ba meišang ba re ge ba fihla kua ba re go selo mo ke makoko ka re awa nna ke gane makoko a lena le a bone mara bja le nna ke re o a bajwa ka gore ke kgono ya gae ge ke boa ke re ka ke tšee lesuele ke tetshwediše ke mohlole ka lešobana la lebate o a bajwa motho o rela o ragadi ke rela o ragadi awa ge a buta go fela ntlogela le yena napile tšatši le leng ga a feta monna gage a re o ya mo a yang ka moraga ka re monna modimo motho o a bajwa ke kgopela gore ka gore nna gona bjale ke šala le yena ke bone gore solanka a buta ga a sepetse ke re ke mo hlokomela ka dijo ke tseba gore o bolaya ke eng monna gage a re ena a ne selo ka ra wa ke nyako tseba gore a o ne selo go ba jwang nna motho a ne mme a ne tate a ne sesu no ba le ba buti fela o swantse gore nna ke mo hlokomela nka mo tlogela ke sona nka mo no mo hlokomela ke sa tse gore o bolaya ke sona ke swere difounu ka mo ke no di tšere go ngwennyana fela o ka re ke a bapala ganeng di tlo nthuša ke tšea difounu tšela ke founela ngaka moketekete gore a ke gona ke ikae ke tlo boa ka 6 ka re ke ne le molwetši owe a sepele a ke tlo re nka go bona a re ka 6 ke tlabe ke le gona ka re nka tla le yena a re aowa ka 6 eo ke ge ke bona a buta ga sate ke mohlola monna ga go šetše nae ge monno la ga šetše nae ke lata a butage ke re ke nyako gore ka moswane before ya mmerekong e be e le gore kgatšedi ya go ne le mo ke meišitšeng ke tsebe gore o bolaya ke eng ge ke mo hlokometše aowa a butage a tla ra dula le monna ga gare a re meiše kae ka rela monna ga kara ke ye ko wena gore nga re nna ke nyaka mo e leng gore go bereka ka semoya ka ngakwaneng ge re boa le tlabe le nthomela maka le re ba ntšhitše nna gomme ke re aowa ngaka moketekete boletše so a ntate a re ke kwa go bolela ka ina laka ka go bitša jale nna ke nyaka mo e leng gore go tla kwa ke mang le mang ka bolwetši jwa motho ka re ra swana re ditšhuana tše pedi a ne sesi a ke ne sesi a ne batswadi o swana le nna aowa ra motšee o latile koloi a e hloka o ile a re ga a re o lata ye nngwe mo gong ka mohlola ka rawa ka gore ke monamonyana mo aya ere ka gore ke hlapile ke tšee metsi ke titimula ke ile ge ke titimula ke kwa lebati le rasa ba le kgorometša bohlokonyana ke re ke monno o tlaleditše ke malwetši
ge ke re ke fatlile ke dishepe ko o iteile le batho ntshwere o mpotsa gore mmage o re mang le mang ba ka se go kgone napile ke a mo lebela mapele mama o swere ke ma o o tsogile a ke re monna gage o swere ke mogadi ke mogadi ba ke re be a dutse setulo ke ra monna gage be a dutse setulo nna ke mo aletse mo go hlapa mang ka nako go hlapa nna jwale ke mo aletse molwetsi ya ka ke mo fageletša toilete ke a mo swara aga ke mo isa toilete mara ke maketse ka nako nna ke hlapa o a latile koloi ke kwa lebati le rasa ge ke re a thulela ke re ke a lebelela ke yena jwale o ntshwere o mpotsa gore mmage o re mang le mang ba ka se go kgone napile ke a makala ke re ke montšha ka mola gore ke kgone go hlapa gore o se ka ba botša o emeletse ke re nka se ba botša ge ke re ke a lebelela mmanage o eme mo monyako napile mmanage le yena o maketse ka gore o mo tlogetse a robetse mo pele ga monna gage aowa napile ke a ka kua monneng gore a nkwišetse nna ke dikwang napile monnola o lebelela fase gore tsa mo hlapa ke a boa ko hlapa ke khia ka mora ebile ke sa hlabe ke no tsetšhela ka metsi aowa ke apara ge ke apara a butage le monna gage ba motšere ba šetse ba mo nameditše ka koloing ke bona ke sa bone mmane ge ke re ko mo hlola o no re gape ko re yang ba ile gore botsa taba tse kgole ke molwetsi yo la ka bjalo kgone o bolela kgonne o tsoga aowa o nametse ka mola ke ra banna ba ke re namela nna re sa namela le yena o gabotse go ya ka wena le botsotsinyana bo gona aowa botsotsinyana bo gona le jela se le pelo empe le go bona falela motse wa mmage di gona dilo tseo mo go ragane ene ge ke hlokometse motse wa mmage o bona o ka re nna ke phadišanong gana ke phadišanong nna ke rapela gore batswadi ba gage ba mphepe ka mola gare ga motse ola ge ba hlakane le manyelo yaka ba se ka kry-a mangelo yaka a re aowa ngwane ba mpone gore le nna ke nyaka go swana le basadi ke nyaka motse jwale re me isitse mowe ge re fihla moo ba re aowa ba re fa ditaba ba re bitšana ke ile ge ke boa ka tlhehla le metswalo ka moka ka ba botša ba le ke tsebang gore jwale ke ba straight borangwane ka go latelelana ka ba bitša ge ke fetso ba bitša ra wa re o retša ka mokibelo o tle re ile ka mokibelo re letse re kwa ditaba re ile ge re boa furugo ra bolela ra ausage o mongatla ga e tla ronya ko bona ausage lo o mongwe a tsamaya le ausage ge ba tsamaya le ausage nna ra boela meropeng re sa nyaka taba tšela tša rena a ke ra kgotsofala aowa ra boela furugo ge re boa ka sontaga furugo ge ke re ke robetse ke kwa motho wa kokota wa bolela montle ga bolela ke a tsoga ba re mogadi ba go šolo o subeletše kua o ile ka kampeng ke ra ya ka kampeng o ile ga mmamogolwang ke a tsoga ke mošala morago ke fihla kua ke tsena mola mme o la beng a mokatile ke mogadi baka o ile a ra ka gore ke mmoditše gore mogadi baka wa ba jo mokatile gore a se ka a subelela kgole ke ra ngwana ga ke ra go mme a ye kgole napile ke fihla mola o ka ga mmamogolo wa ge o mongwe mmamogolo wa ge wa mo tliša ka mola nna ke le mo keting ya ntshe re kena ka mola ke ria tee ke ria bogobe ke morala ke rija ke a mo gapeletša ke boa le yena ge ke boa le yena ke mmantaga ke kry-a a butage o kgetha pudi ke bona monna ga go etla napile ke mokgafa ka letsogo ka gore bona o ba fa probleme be a kgona ke nna ke kgethiša a butage pudi e la ra boa ge re fihla ka lapeng monna ga ge šwena ke rela monna ga ke re šala le motho re boelele kua re beng re išitše motho ge re fihla kua wa ba rela ba re tlang le yena ka moswane ge ke fihla gape ke a boa ke founela bo mmamogolo wa ge ba le ba re fegeleditšeng le bo mogadi ba ge wo o nyetse ke a butage o mogolo wa ba tswang go kokota kua ga gešo aowa re a mowe ka labobedi wo o lofile mmerekong mantaga le gona o lofile ba mo thuša ge re bo a fodile ebile o tlo rekela bakgekolo ba le maswi a go netaba ke mo tšeela ditaelo tsiki ke nyaka ngaka mokete o no tswa ka mo ntlong te tahlela mo stupu ke nyaka ngaka mokete e bana nyaka ngaka mokete ke a homola ka mo ke sa mo tšeela ditaelo o latela ke nna o a boa gape tšatši le no bona a buta gore ke nyako a kae a buta go a boa mpotša gore gape mothola gore o nyako a kae ke ratsa re keng mo tšee o miše moo ka gobane batho ditšhomi tša gage ba re wena o palela ke go mo hlokomela ka bakeng lane a go netaba bošego mola monna a tšo nyaka koloi gore a kry space yena jale o a thoma mola swantse gore a kry space o change bošego o re ga a sa ya moo ke re bjale o kwiša ke mang ditaba ka gore motho wa gago o changile ke re ke tla no tšea tuku ka tsamaya le ena ke tšea tuku ke tsamaya le ena ge re boa kua ga di a ntsha ka mokgwa bona ba nyakang di ba ntshetsa ka gona re buile ku di ntshitše buang koko aowa di a ntšha ga botse nne ka mokgwa ena a nyakang ge re boa mola
gape jalo o tsebe gore kua sempupuru ba mongwaletse gore o kry-a bokae tšhelete ya gage a e golang le ya bana ba gage e ile o ba bokae napile ge re boa kua ke motho e leng gore o ile o thaswa jwale ga re o thaswa ebile go šetse go nyako ria dintompa ke rela monno ke re ntompa jwale o ria ke ma yo ria ko ene or yo ria ke mogadi baka ore yo ria ke ena ke re o ria jwang ka gore ena jwale o šetse a rietse dilo tša ka pela o sepetse ena o ile o thaswa gore gore yo ria ko ene napile wa thoma jwale ore monno tšatši le beke ge e fela ya bobedi ore nna ke nyakwa go ngaka mokete ke re o nyakwa go ngaka mokete ge e le mo gona ke a go fegeletša le gona a di a ntsha ba boditše monno wa morara re tlogela mo wenna ke berekana le tša gago a ke berekane le tšeo tša motho a seng a laela o tsamaile o ile malopong o ile re ga lo malopong ka mošalela le bana 5 ke ba hlatswetša bana bale tšatši le maišana di-social workeng le monna gage ba re bana ba hlatswetša jwang ke a kua o tlile le kobela gage ke ya di-social workeng social work la nthela re ba ra o hlatswetše bana ka re social worker mathomo ya ngwana ke mamistress sekolong tata go bana ba o boditše mamistress maloba re ngwana o monnyane wa tlong go thoma sekolo a ne diaparo ngwana o la o right o ka diaparo tša sekolo wena tšea koloi ye ya gago ye sekolong o botšiša mamistress gore bana ba swana le ka nako ba dula le mmago bona na nna bana ba le ke dula le bona a ke nyake ba sokola ba hlapa furugo ge ba ya sekolong le ge ba ya mo go jewang dijo ge ba boa ba kry-a ke beile metse ba hlapa mantši bona ba kry-a metse ba hlapa nnete ke nyoko gore mmago bona a etla ba se ka swara ke stress jale a ke tsebe gore tlhokomelo a nyakang nna ke tlhokomela tšiki rakgadi ya bona o ile a re ga a bona a ria dilo tše a re foroma ditena or o rie mokhukhu ke foromile ditena tšela ka nako yena ba morela ba re a tla lokišetša gage tša malopo ga a gane a ra ona ke tlogetše motho gae o a lokiša kua nna ke ye gae o a boa o tla gae o founela ngwana wa malomage ola a nyentšeng lapa la gago ge ba fihla nna ke tšwa gae o wa founa re la buta gore mammang o tlile tla le di-cold drink leng monno o tla le tlhapši o tla le marotho o tla le di-cold drink ba dula mo monyako ba ja cold drink tšela ba kuna monno ba kuna nna gore a ke boledišiwe nna ke a tloga ke tšhaba le monno nthela go ja mang le mang go ja o mogadi baka le ngwana maloma bona o la nyentšeng lapa le ba beng ba mo abetšeo jwale nna o la beile makoti aga nna ke ije jwale ke lebeletšo gampe wa tseba go no swariwa megofenyane meng ke a homola monno o nthela re ke swere ke tlala motlogolong ke ba tla apeye stofo se rekile ke nna monno ga a se reka ke tšhaba o swara stofo sele kore a ke nyake ditshele go hwetse o ka re ke ganelela ka malapeng a batho ke a ikhomolela ke ya ka gammane ge ke le ka gammane monno wa kena o a dula ge ke sa re ke dutse o wa maloma bona o atla a fihla o no fihla o tsena mola o re koko nko mpotše mo ka mogara kgadi go riegana ga re amogelege wa tseba dikotlele tša rakgadi di timetše motse wa rakgadi o ne le ditšhila gape nna motswala a nyala nne mammang a tshwantse gore a hlakiša ke motho nna motswala a nyala napile ke ya kwa gore nkgege ya ka mantšo napile ke rela monno a ka ke re wena motho go ile kua ga geno mogolo marataba tše di riegang ka mo wa ba botša napile o re ngwana ra ngwanao o re o khure tšang ngwana ra ngwana ga gore re ra tša mangaka napile motswala bona wa emelela jwale o ja ke tlhong gore nna ge e le monna ka nka mo baka tlelapa o ra monno ene ko monnyane go ena ya ke a tsamaya ko botša rangwane ka rateo ke a enyaka o nyaka ka rata monno ga botse koko ga bo mogala bo o tshwenya ke batho ba bakae ke tshwenya koo o mpile tša manaba o ke tshwenya koo mogadi baka ke re mofe sebaka ga nnyane le wena o tlo kgone go tsena ga dibo le kae kgaetšedi o ngaka o ngaka kere o gorogile a gona molato kgaetšedi yaka ba re wa tshwenya mo o dumelelana le bona aowa o e karabela ka goreng
a ntlhalosetse gore ke tshwenya bjang nna gona mo ba reng ke a tshwenya ga thi ba mpotsa ka ge ke wele nna le ge ke wele mo a ke ipone a ke tsebe selo ke no kwa le ka bana ba gape ba mpotsa swana le yena o kitlile le yena le ba bannyane ba pile ba lo file le maabane sekolong. wena le mogadibo le ja pitše tee ka gae wa e lapea pitša tše pedi ka gare ga lapa le letee le le la makgekolo a lagileng a re ke motse o motee lena le o fetošitše metse mebedi ao la gape gore ke tsamaye ke mo ke dulang gona go le bjano nna ke makala le gona ge ba rekile tša go ja ba di beya ka mo kamoreng a ba mpotse sele gore why ba di beya ka mo kamoreng. tate mogolo ke a butiago o ja dijo a go time bana ba gago ba ja eng ge bona ba ija le ba babedi? ao ba rekela ke nna tša go ja bana ba. Go na le mantšwa o ileng wa ntšha maroga go roga mogadibo? Ana a ke sa gopolane. A sa nka wa moroga? Ao. Wa go thuša mogadibo? Ena o ba tlhokomela go le bjana re sa dula mo go wane. O nyetšwe? Ao le nna ba ntšheditše. Ba be ba go kgopela? Goba ba no ntšha magadi wa napa wa tsamaya wa ya bogadi ba gago? Ao ba no nkgopetse fela gore ko dula gona. O dula le mogala ba gago o nubala? Ge o lebeletše abuti yago o bona e le gore yena le mogadibo ba phela jwang? O bona bophelo ba bona bo le gabotse goba o bona go ne le bothata? Ao a ke bone ba phela gabotse. Mogadibo o swara abuti jwang? A nna ke a makala le yena abuti wa bereka mara ke bone ntho a tšhelete gore o e berekiša eng. Ke no makala kgwedi sa le mathomong o tšo gola o gola le ya di-beef chopo gape mara tšhelete o nna ke bone gore o berekang ka yona. Nna bile ke rekiša le dikwae ke makala sebilene bo sasa o mpotsa re mphe kwae eo wane ke tletle ko gopa pene ke a makala ke re ao ka re o gotse wae o yana o bile o re ke go kolotiše dikwae o re ao gape gone bjane bile a ke ne seile ke tletle ke kgopela o mongwe a pha ya go reka kwae bile ke no ntšha maybe ke no ntšha tše pedi ke no mo fa tšona le gone bjanong ke dikgwedi bile a gotse a fela a re mphe kwae eo wane ke no mo fa fela a re ao ke tlo go fa bosasa ke gotse a botse wa go kolota? O nkolota tšhelete ntšhi bile ke no tswa fa le go e nyaka. Ge o lebeletše abuti yago wa go kgahla? Aowa na nkgahla. Ke mosadi wa bokae go abuti mo go ba boabuti mo go basadi ba e leng gore abuti o ba nyetše mamao ba le mmo? Ao ke yena nnoši. Ke yena nnoši? Ke mogadi wago? Mara wa bona gore taba ya gago le mogadibo ya go sekwane e tlaiša o abuti? Yona ke a mmona gore ya motlaiša le yena wa bolela gore ya motlaiša bjale le ke mo fa maele ke re a wena ka re wa tlaišega re bee mo fase o re botse gore bothata ke eng o re agiše le wena o mollo mo o tla hlalosa ka mokgwa a llang ka gona. A sa nka le bea fase? Aowa. Malome, taba ye ya kgaetšedi le mama a sa nka wa ba bea fase? E le ra ba bea fase ba paletse ragadi. Wena a sa nka o no nnoši wa ba bea fase ntle le boragadi? Ntle le boragadi ke ile ge ke ba bea fase gore ba bolele ba re ba ka se kgone go bolela bona ba nnoši ka re ge ba bolela a go le wa bolela nnete gore le ba bakang. Ke ile ge ke ba buisa ba re ba baka tšhelete yaka. O ba baka wena? Ba baka tšhelete ya gago? Ba ile ba lwa ntwa mo e leng gore ba ile ba fetša ba swarana ka diatla go ba eno ba ntwa melomo ka mehla le ka matšatši? A eno ba ntwa molomo ba le ge ke ba buisa gore ge le na ga le kwatelane gope e le gore se segolo le baka tšhelete go fela baka ba re re baka tšhelete.
ke kwa mme a lla ka gore ka mogare ga lapa go no tla batho ba no moroga ka mogare ga lapa bua letate wena ka ge o le mogala wa ka moga yano hloka tshireletso mabapi le tabeng ya batho ba ka gae bao ba morogang o a rereša go hloka tshireletso ke gore batho ga ba fihla ko gae kwa ka baka la ge ke no ba monna fela ke na ke noša motho o re mo tshepileng wa ka mo gae ka mo o mana rena a re thuse ka selo ge ke rellela go wena re mmotsa re taba se tla o re thuse a ba re thuse e re ke go lokišetse taba ye tate mogolo wena gabotse re no ba re go trafa ge re go fa yona gabotse go bolela nnete e go paletša kere e re go lokišetse yona nke le iše ka mola go ragadi ragadi mama o boletše o llile ka dilo tše dintšhi go wena o re go ne mo o tepajušang go ne mo bang le botsotsinyana gona o tseba eng ka taba yeo aowa nna ke tsebe botsotsi boo koko e re koko a e hlalose koko nko mmeele yona a ikwešiše aowa botsotsi bona o ne le bona ka gore gona bjalo re a senke re beiwa fase ragadi o re beile fase a re nna re rie mokhukhu ore re itirele thurumunyana rena ke tsere ke riba e koletše disanta mo tseleng ka bitša ngwana a butage karata monno be a mphile karata a re swara karate o tla reka ntongwe lengwe e shothang ene o se ka nkgopela selo ka gore ke bereka di-piece job ke tsere karatela ke reka disamente ka leina laka a senke ke rera le monno gore ko reka disamente bjano di hwetša ena ka molapeng ke foromile samente tšela le ngwana a butage ke nošetša ke dipaka ge o a bona gore disamente tšela di rile ga e tla re o tloa ga ntompa kare ditena tše di le mo ka gore a ke re go tswele 30,000 ga gagwe ya marupi a mmage sa le go agiwa foundation ka masaete a mambaria ntlwana ya ba ikanyana napile ka re ke tlo tšea ditena ke feleletse halfway nna ke nyake ntlo pateng tena tše ragadi ka gore re tekagele ke tlo itirela two room o a ba le mona nna tšiki ba re ke ka lapeng ebile ragadi ga thoma a re kgala wo o rietse ragadi sware ba go biletša nna napile ragadi a rena ga ka a bitšiwa ke tlile mo ke re ke tlo le bona bjale ke makala lešata ke omana le abutage ba tšo bitša abuta bona ka ku abuta bona ke ena gore wa lokiša mola ba tšea tena tšela tšaka ba di tlogele ene mola a ile a re khiela yena a re wo a sepele ba khile ntlo gomme ra re ka re ke nyako tšea dišepe ba gana ka sekiesela monna gage e khietše ke ma e khietše ko o a dula gae ene ragadi ke motho e leng gore o thasišitšwe ge go e ba mašata nna re bona a nyarela a re mmitše mara o kgonne go botša ragadi gore ba go biditše ba go bileditše ka mokgo ragadi o di botša ke badimo ka gore nna ge o khile ntlo la mathomo ragadi o no titliša go ba lešata re a omana nna re sa rasa ragadi o nyarelamo mara o kgone go botša ragadi gore ba go biditše ba go biletša rena nna o monno o ile a re go bona ge ragadi a sola tšeo a di riang monno a re kgopela mosadi o tshwarelo a re ke ikgopelelang ragadi a re o kgopela tshwarelo a re o kgopele tshwarelo nkutlweleleng ke boleleng ene o khieletse monno a re a monyake ka mola RTP ke ya gage dijo ka kua gae koko leja kwa leja pitša tše pedi nna motho ge ke tlo dula ga gabo ke kry-ile a se gona monno be a dula nnoši ene tshele gantši be a rata gore ge monno a rekile bupi a rekile dišeba a beile ka mo fridge o tlo no tloga kua re le a buta gare nna ke a boa monna wa ntlhakiša napile ka moka ba re wa motlhakiša wa boa ga a boa mono apea bupi jola o apea šeba sela o kuna monno ga a boa mmerekong o apea nna nke ra ke nyako mmakiša ka gagabo ga a boa nna ke itulela gae ka gore tšhomi tša gage di ema le ena o mo tloga a boditše monno a tla ena nke a kena ka mola a no fihla a re he mogadi ba go swantse gore o morata o rieng ge ke tlogela ke ya ka ntlong ke eme lefestere monno o ka mone le ena
o boditse monno a re nna ke agile ka gaka raka mosadi a se mosadi bona le ba babedi fela o tlo palela ko go tlhokomela kgaitsedi yago ge ke tsoga furugu ke ge ke ya ga ragadi ke mmotsa kere motho šolo o tlile ka mola o emelela ngwana kgaitsedi ya gore monno la nthake ragadi o ile a re ga mphetola a re motho o kgona ke kota o a se gabo mo mara o re yena le ya mokolota awa mohlomong ba mokolota ka gore bua le išetse ngwana malomage ba a ikene le yena ba re founetse ka 12 ngwana malomage a rela monno a re motswala ke kgopela ke nyoko gore wena o fe motlogolo wa go tšhelete ka moswane furugu ke tsogela kgorobostala o mo fe tšhelete ke mo ngwadišitše di 350 o tla mo fa na o a re o la sega ka mmotšiša o ka re kganeng a ba re o nametse motlogolo wa gago a ke re mmage go tše lekgono napile a se fe motlogolo o ga e tla mmotša a re motswala gore ke kgala a founa wa o sa sware founu gape wa makala gore o sa romele tšheleteo jale nna nto e thoma go mmakatša ke re aowa jale lena ke re nenne nna mo ke beng ke motsamaiša ke ile mo le mo paleng le kgono le jwa kae kae ba ntšhitše ditaba tša ka molapeng ge ba ntšhitše ditaba tša ka molapeng wena o hlogo ka molapeng nna family ya gago a ke re a ke e tsebe dilo tše ba le boditšeng tšona nke bo tšo pheta-pheta jale ga o phete jale gore ba ile ba rare ke pudi jale ke morara ke re bona gona jale o gola tšhelete gage o gola tšhelete a bana yena gore a itirele mabaka a gage re thomile re mo thuša kua mathomong o ne le monna o duletseng kua kganeng bogadi wa gage gomme monno a sa mo thuše wena o phasa modimo wa go ja bogobe kganeng batswadi ba le ba gago le tswang tšatši lele go laetša gore a ba mpone selo motho ke tlhwakile le yena ke mooka ke šala le bana mara le kgone ge ba tsamaya ba ya moo a ba mpotse gore ba kae mara a ba tšeo boa ba bantšheditše ditaba ba fitlha ba mpotsa jale nna ke rieng ga a swantse gore a phethe dilo tšela ke thušane le yena o phasa modimo wa go ja bogobe ene motho ola ba mo abile gona bjale o tlo tšea ditšhelete bona nka se dumele o tšere tšhelete a marupi e tšere ke mang bona ba bapadile ka yona nna ke makala a go agiwa kua ga gabo ke tlo kwa go bolela gore tšhelete a marupi e tswile e swere ke malome a bona mara a ba aga a ba ritela lapa le ritetše ke nna le ka mafuru a go a ritela nna ke te porometše ditena ba jere ba feleleditše mo la tšheleteng ya marupi nna jale ga ka go tlo ba kae ene ntompela gona jale e pakela dizwana ka mola o no bereka go reka dizwana o pakela ka mola e sa le ntompa gape nna o ile a re ga a goroga ka botša mmane ka re motho ka gore gane badimo ga a goroga le kgono nna ke a sepela a ke nyoko gore ba tle ba re wa ile re gane badimo a nabo bona go ria diphošo ka lapeng o ne badimo o swantse gore o lore wa yena a ria diphošo a sa lore a ba mogale badimo bao jale nna ke ile ka re ga a goroga nna ka sontaga ga a re goroga ke tlo bereka ke hlatsweditše bana ba gage ka topa maloko ka labone mola bona yena be a porofeta ka laboraro nna ke feta mola a re mmage o moreje a re tata a butage a tswe ka mola kgorong ya gešo ga mammang go porofeta ma fale ga se bona badimo bona ba oko ke ba maaka jale ba ba gage napile nna ka iphetela ke maketse ka laboraro mantši bona ge ke re ke atla ke kry-a moetana šolo wa jwala ke bona dieta le dietana nna ke re kotse kurupela e sa le gona e sepetse le yena o sepetse o boetse kua malopong a gage ola le yena o sepetse o ile ga gabo o ile o botšara ngwanage gore nna ke tšere ka rata monno ke bolela so ka rata monno e mašoniseng e jele tizempa go feta mašoniseng ebile e jele tizempe be ke šupa ke batho ka monwana ba re ka rata monne ge ke lela ke re kane wa ntomela ke re ko lla sellogong ba re aya ka rata ona monne jale gona jale go no gore ba bolela gore jale ka rata mara yo fetša kang mola ke be ke šupa ke batho ka menwana ka ratela ka ijela selo ke rekile disamente ke foromile ga gabo go ne ntlo gona jwale le ra re koko lena le dumetse go thwasiša ngwana o go thoma mathomong go fihla mafelelong le tseba gore gane badimo nna ke boletse ka re gane ke ile ka re ge ke tswa košeng nna ke tswa ipogelela koša a ke re nna ga ke rate o phalwa ke adimile motšae ka nna ka tsena mola košeng kabine ke ile ge ke tla mo tseleng ke tsamaya le o mongwe ka morela ka ema ka botša ola ke tsamayang le ena ka re a ke go botse nna mogadi ba ka a tsamaye thata mara go ne le motho mongwe tlo mmotsa gore ke bone mogadi ba go kua košeng kgane wa thaswa goba ga a thaswe na mara mogadi ba ka go go botse ka mokgwa a nentšela se ka gona ka senkekiša a dima motse ka ema mo labine o tla mmona o tla be ka mmantaga gore o tlo re o thaswa ka mmantaga ke
ke ga phumphana e wa ria mehlolo ka moka a bolela gore ena o swere ke mang a topa dikgeru a topa kora a no topa dilo tse ka moka a re ke tša tate mogolwage modimo wa mmolelang a le motsebe gane koko aowa nna ke motsebe a ke riba le nna a sebe ka tsenelela thata mara tate mogolo lena la motsebe a ke re modimo wa mosore modimo wa mosore ke tate mogolo mara tate mogolo ke sethupi a bile ka mmero mara a ke re be ile ngaka and then ngwana o swere pheko tša gage o swere pheko tša gage mara ko ba o kgatsedi ko a nnang kwa ba lo matlameletsa ba re sotse ra go tshasa nna ka ba botsa ka re a sotse ra go tshasa a se ngaka a le badimo kgaitsedi ko e karabele ngwanešu ba re o swere dipheko ba re ka nako wang o bitša mogalabe ene mogalabe be ile ngaka e tšhupe nnete ge mogalabe wa tšhupe ga le gona ngwaneng o tla nyaka ditaola a nyaka dihlare a nyaka gore ngwana mola le mola a mmontšhe mola le mola wena o tseba eng kgaitsedi yaka nna ke hle ke mmona ena mogalabeo ke tate mogolo o ba boditše ka mogae kore le ge ke tsamaya le gona na ka ipona ke tsere ke mogadi wa ka wa mo ke dulang gona mo ke nyalwang gona ke no markete mo tse bang phihliste mo ke yang go thasa gona le gona mo ke fihlile mo ba re le gona ne ntse ba mpogetse ka mokgwa ba reng ke dira ka gona ba mputša ba re le nna ke tsoga fro ke a botšiša ke re ke mo kae mo ke tlileng gona mo ba re ko bile ko ra ga o bone selo a wa bona selo ke re a wona ka bona selo ke tlile neng mo ke tlile le mang mara wena a ke re badimo ba bona ke wena o ne le bona badimo ke bolela la kgaitsedi wa ngaka a ke re wena badimo wa ba bona o nabo badimo a ke re wena o dilo tše o di bolelang o bona tate mogolo a ke re gora gore ntwe santse o e hlokomele ke ntomba e leng gae a ke re motho ge e le ngaka o swanetse gore a hlokomele bongaka ba gage a tsoše ka gare ga lapa a ke re ene ngaka e ka silwe le mogadi wa ga a ke re so go lwa le mogadi wa go ke phoso a ke re and then ngaka e ka se thomi ya go ba le tshele ka gare ga lapa ya tlogela tshele e le ka mokgwa e leng ka gona tate mogolo wa lena o tlo kwata motse wa bolena o na le lešata ene taba tša ka moga lapeng la ga bolena lapa la bolena a le ne sephiri taba tša bolena di tseba ke batho a kere so a wa swanela gore o le ngaka o dumelele gore ka gare ga lapa la geno go tsene manaba ke kwele mogadi bo a lla gore ka gare ga lapa manaba a tsena ena a tsena ka wena a kere nna ke tsebe gore a tsena ka nna bjang no o tlo hlalosa go ra gore ke yona taba ye ya go hloka sephiri so ragadi ya gago ba re ke ngaka wena le ragadi le a kwana wa ngaka le ya ko ba kwana mama a ba kwane o tla ba ragadi o tla ba ragadi o kore lapa lela le mosetla pelo le la kgaitsedi ya ka nako ngwe o ra re mola re wa mokwatela a fetse a moswarela ke gopola tšatši le nga bolela a re wa tseba ka mokgwa ke selekegang manaba a lapa la ka mola ga kgaitsedi ya ka kwa bose mohlang a nyalwa ke tlo ema so go laetša gore be a kwatile taba yawo ya o sesio ya go lwa le wena ke a e bona ke nyaka go tsenelela mo go taba ya bongaka nako a orela ngwana o be le gona o kgaitsedi awa be re se gona ena go ne bongaka mo ka gore ge nke be le gore ke ngaka nke ba ile a re ga goroga tšatši le la nkry-a mo ka re ge ke re ya ka mola lapeng ke re nna ke sa sepela mokgekolo a beng a ne le yena o ile a re ge ke nyarela a re motho a ke monyake ka moga abuti kamo ke laela nna ka sontaga mathasana a sepetse go sa tle go sa le motho ke ra go thoma mathomong ka dikorelo nako e a orela lena le be le gona be go se motho wa ga bonne ngaka e mo reditšana nnoši le ba wena a ba ratang a beng a ne le bona engwe iše ka mo go tate o ka ronya ko bolela nako a orela
ke ile ka ya kwa Mm. ga ga orela Mm. o o bo le gona be ke le gona ka morago ga dikorelo ngwana o ga fetša go orela o wele ao a seng kae ka morago ga dikorelo a senke lena le balapa la ba le dipoledišano le ngaka e le ka ba le tsona diplaysano tse ka mmotsa gore ka gore ba ewa o sa wana a ra wa and then a sanka la botšiša ngaka gore ngwana o swere ke mang ditshepedišo tša thwaso di ya go sepela jwang ke ile ge ke mmotsisa a re o re ke Touta ka mmotsisa ka re tate mogolo ka re ke wa Sethupi wena wa mmotša re tate mogolo ko a tšhupe yena o a le botšang ka leina la gage and then ka nako ngwana wa ya go hlaba a ija nyoko lena le be le le kae tate mogolo ka nako a hlaba ga ija nyoko a se kekeya ka re ke a bereka a o bo se gona bole le gona lena mama wena bo se gona nna le di bodula ba nnyaka ke re alright nko e bušetse ka mo go tate ganyane tate mogolo ngwana o ga goroga o bo o le gona be ke le gona tšhelete ya gage ya go thwasa e patetše ke mang e patetse ke yena wena a sanka wantšha selo bola ka ngwaneno nna a senke ka ntšha selo jwala a sanka la moriela bona bola ka ngwaneno wa ntšha sente ya go thuša ngwaneno godimo ga bolwetse bo a leng godimo ga bona dilo tse ntši ka yena ka nako le ga ya kwa beno ba dintwa fela gone jwale tate mogolo ba re wa bereka mara tšhelete ya gago ba re e dutše godimo ga batho ba adimišanang ka ditšhelete tšheletela gore e be ka mogolo ka baka la ge ke re ba baka tšhelete basadi ba nna be ke reka bupi ke reka metse go sene ntho ke e šothang banong bona ba bona gore ne ke ba botsa ka bara ke re tla ke ja gore ke be tšhelete tle ke reka letsatsi kgomo le mme ke mo rekela kgomo bona ba re ne tseo tsa ditšhelete tseo bona ba jaka tšhelete ya kae ba ka ba botsa ka bara ka nna setse ke reke bupi e le mang a re o nyaka tšhelete ya gago e bona basadi ba e le ba babedi bale ka rela wa gešo ka re o ile o baja ka go monna gago ka mmotsiša ka rene ka re o kgatšedi le re wa lwala bale swantse gore ntshe tšhelete o mo thuša monna a teng a re ane tšhelete go a kosa re nna ke mo thuša ka reka pudi ba mo phorola ka yana ka ntsha le 1,000 be ba nyaka 4,000 ka beeletsa ka 1,000 ile ga boa kwa a boa a fodile a mpotsa rene ena ga a sa ya kwa ga bo monna wa gage o tlo nna le nna mo gae ba nna le nna mo gae mara gape ke sa keretsa go o be a go tima mara ke reka bupi ke reka dišeba a no re a ke go fe dijo a goba a sa go solele goba bothata e ba taba gore o tswile go bua bana ba jele dijo aowa ke tswa mmerekong tse ke le gona mo o ne le bana ba bašimanyana ba babedi ba lekane mo komenyana mo mogolonyana ba re balope tlhano wena a utse ke bana ka kgaetšedi wa o tima malome dijo tše di rekileng ke ena awa di reke ke ena awa nna ke a itirela ntho engwe le engwe ke a ithekela dijo o mo timile ka gore a reke dijo nna le ene nna ke makale tsone dijo tša gage di dula ka kamoreng
le nna ka bona ka raone le nna ke itirele le bana baka le gole bjale ke amaka le fridge sa le no rekiwe mme pilo a ya reka ke ena ba mo reketse fridge eo le gone bjanong a e laitiwe fridge eo e ka kamoreng ba e beile mo kitchen ke mang a gana le laeta bona a ba e berekiše ba re makala gore wa ba reka fridge gomme e sa be le selo alright kore le dijo tseo a di reke ga reka sheba seo o reka se le gore re sheba ka sona gona bjanong maybe ga reka o reka tlhapi eo e nnyane e tlo no jewa e le so and ke gantšhi le gona bona ka bobone ba di rata tsona tlhapi a reka ka 1 mara tata a kere ge e le gore wa bereka santse a tloga a reka grocery e ya ka gae le ya go ja ka moka o a bereka nna nke ke mmona a rao ke sa mmolong a tloga a role grocery a itliša ka molapeng grocery be e reka ko wena o nnoši e be e reka ke nena grocery e ba gona ka inalaga e be e tliša ke mme a berekang ka mogagage le ena mme wa ba mpotsa raoa a buta go gape wa bereka ebile o letlabe la rena a ke mo fe tšhelete bona ka yena mme o ke ena na mo rekela dilo tse o mo reketse mpete o mo reketse fridge ebile a fela a mo rekela le grocery malome ka kapa nna ke nyako botsiša potsišo ya mafelelo ke fologenyana ko go fe yona tatemogolo why karata ya gago e dutse go batho ba go adima ditšhelete tšhelete ye o e adimileng o dira eng ka yona ka nako e be re dula ka moka re le ka mogo karata e setse ka yona nako eo ka nako be re dula ka moka re le ba bararo le sabo le mosadi le bana ba bona bale go gore go thomo go kry-a tšhelete le gome ke bereka batho mo ba ka tšhelete yaka ko ba go e baka e le gore ko go thoma ditshele tsona tse ba sa kwaneng bona tatemogolo o a bereka o a gola o ne di-peace job karata ya gago o kolota bokae ko banka ke tsere 1000 a kry e boa le 350 and then wena o gola bokae e ya mphiwa fela re sa ba le tšhelete yeo di direlang yona ke kry 2000 and then ka gare ga 2000 why le palela ko go ntšha karata ka kgwedi e tee le tsebe gore go tloga mo go a kua pele le dithuše gobane motho wa modimo le thušitša la adima tšhelete ka nako le be le e kgopela then ge lena le santse le ye go ntšha karatela le tlogela karatela e dule go na le gore le no ntšha tšhelete e tee le fe motho o la modimo a le namotseng ka nako eo le thome bophelo ba gabotse ka molagae ao mosadi ke ile ge ke mmotsa ka mogola ka mmotsa gore karata ke swantse gore ke o tšea karata ke tseba gore ke o tšea karata ele ko kry-a 600 a re ena o nyaka tšhelete mama papa o a bereka o ne di-peace job o gola tšhelete a mphiwa fela lebaka la gore karata e palele ke go tswa mo e le go gona ke eng yeo ya karata a ke re nna ga ka butsiwa ke tsebile nna ke mone ya karata gage ke bona le batho ba ntšhupa ka menwana ke mona ile karata ba mpotsa gore bona ba iša mašoneseng nako e ba aga ntompao a mpotsa gore ke iša karata mašoneseng ko tšea boka gomme ke tlo aga moko o no išitše le ena kgatsedi age lekolota bokae ao a ke tsebe le ge ya ke tsebe ka gore yena o re ke lena le le ba babedi nna ga a e tšea ke ineile yena mara a sempotse gore ke ya mašoneseng mola ke a patlega ko adima boka a sa nka mpotsa ntoe ke bone ka kgwedi a beng a išitše go ilwe mogolong ga a ka mmona gore o ile ke no bona a swere tšhelete a ke tse gore o išitše karate mašoneseng tšatši le leng ke bona go iwa mogolong ke re kganna o ye mogolo o ra wa gape karatela e mašoneseng ke a ikhomolela a ka tlo ke ketimiša tabeo ka gore ge ba nka moga ditena tše nna ke di foromileng ke ge ba bolela gore nna a ka nyalo alright that's why ke se ka tsena thata mo ka gore le mantšu a gore a ka nyalwa ene se ga bo bona mosadi wa nyala seng se ga ge se re tikišang bogadi mola ba ntšhitše digago ka fela maatla gane a ba go kgopela ba nkgopetse ba re ra kgopela
a buta ka rawa ka gore lentšhitše nnyane tšeang mosadi o bale o ile ra gana ba re mokgalajola o ne a nnoši a re mosadi a ka nnoya bana bona ba ka nno dula mo mara ba fele ba ka noya ba boa ka molapeng ba tletle ba re ge le tlo boa gape le tlo bitsana ba tla tla semmušo ka lapeng ka gore ge re ka le neela ka moka le bana a le o boa gape alright a a go fe sebaka malome ka kapa ya re a leboga prof re a leboga nko re pele ke tswela pele ke dieso. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. DSM Alright, motheletši wa motse community radio ya gona fa le go 96.3 FM. Ya re gona ka fa re ne le baeti ba rena ka mo a rena le ntate re na le mokgekolo wa gagwe ra boa ra ba le kgaetšedi yagwe tate lebelego le le ba bakae ka gae lebelego le le ba babedi wena le kgaetšedi fela bo abuti ba ba reng ba go nyetše ke ba borangwane ke ba boramogolo le na le bana ko ntle a le ne ngwana total ko ntle ga senke la nyala pele before le tlo kgopela o or be ba ntshebisitsena motswala a go tlogela mo gae ge le re ba be ba le tshepišitše motswala lena ga la tepolelela le yena e be e le taba ya family go hlakantšha gore motswala a tla a ge lapa la rakgadiage mara ba mpitsa ka yena re boletse ra kwana la pallana ge le tla ka e bona le motswala ga e tla mo gae ke ra le pallane ka eng ga šalla a tsamaye o a rapalana ka sele yena o no fihla no ipha ba bambane and then ya ba gore le pallane pele mosadi o a itlang le be le phedišana jwang le kgaetšedi yago be re phedisana gabotse be le phedišana gabotse go rekwa dijo ka gae le ija ka moka and then tabang ya gore dijo di dule ka kamoreng di thomile ge mosadi o a etla o wa gago di bea ke mang ko wena le yena goba ke yena be go apea yena ka be di bea ke yena o be di bea ke yena ka kamoreng and then rakgadi a thoma go bona gore dijo di dula ka kamoreng le yena a te thekela tša gage le bana ba gage a te ka peela jwale ka baka la gore wena malome mosadi ya gago o bea dijo ka kamoreng and then ge kgaetšedi ya go apea tša gage a ija le bana ba gage nkane gore ba go tima tša go ja molalo wena o motima a ona be ke sa motimi nna ke rena be ke ya mmerekong ga ke boa ke bona dikgagalo ge di ba ka mogo mara ke sa tsore gore dijo tša go dula ka kamoreng o be o di bona re di dula ka kamoreng a kere o be o reng ge wena ge mosadi a bea dijo ka kamoreng mola o tseba gore lena wena le kgaetšedi yago a senke le no bea dijo ka dikamoreng o ileng ka taba yewe ao ke ile ge ke ba botsa ke re kgantse wa le dira so ba re ka re a kere ba reka gore a ba kwane so wena o paletse ko go badia gore ba kwane nna ka palelo ke ile ge ke ba botsa gore swantse gore ba kwane ba re setse gore ke reke bupi
ka re le kgale ka re ke a bereka gape ba le gore lekwane e tshwanetse gore ke direo gare ba re le o molo mo tshwanetse re apeye pitsa tsa o botsa ke mang ke botsa ke ena kgatsedi o a re o mongwe le mongwe swantse a apeye pitsa tsa gage ka a o ekwa microphone a o ekwa go Rakgadi Rakgadi o gona ya ke gona tate o bolela gore bophelo ba lena bo be bo le gabotse o a re resha le be le ija pitsa e tee le ba babedi le bana ba gago and then go tšhentšhitše go etla kae ao le ke makala ge mme o a fihla a sa ntshwara ka mokgona a dira ka gona o swara ke mang abuti o be ya go swara jwang ka mokgone re phedisana ka gona mathomo ya ge mme o a fihla a re sa swarana ka mokgole gape le gona ke makala ga rekile tša go ja ba ditšea ba isa ga bo mmeo okay bana ke maka ke ao bana ke tlo reka dijo gomme re ja mo go wena go reka dijo go mo di bana ba le ba etla go tšea tsona tše di leng ka mo ntlong o ba fa tsona gomme nna ke swanetse ke reka ge ke felelwa ke swanetse nna ko nyaka dikoloto gomme ke tle ke patele gomme ko go fetša go ja wena go tshwere tša go ja ba le ba fihla wa ba dumela o ba fa tša go ja nna no sala ke le so ke kwa taba ya gore wena le abuti ya go lebe le phela ga botse le apea tša go ja go rekwa tša go ja go sene bothata abuti a nyala mosadi ge mosadi a fihla go be gore ge abuti a rekile tša go ja tše dingwe tša go ja di tšeiwa di išiwa ga bo mosadi alright mohlho mongwe lebaka ke gore abuti o ne bana kua ga bo mosadi a kere kgaetšedi ya kae mapele a kere go njwa le ge ke go nyala ka bana ba gago ke baka kere ge ke go kereile ka bana ka re ke a go rata ke a go nyala go ra gore ke go nyala le bana ba gago ke e gapa le dinamane a kere jwale ke ra gore o lokiše tabe ya gore bana ba mme wa se ba abutago o ilokiše gona moo tate o ne bana kua ga bo mosadi o so ge go rekwa dijo mohlho mongwe lebaka la gore tše dingwe tša tšona di ye kua ga bo mosadi oke ke baka la gore di ya go sapota bana ba bona ba ba leng kua ga bo mosadi oke e nngwe ke gore dijo di dula ka kamoreng nke o fe mosadi o nke a re botse gorena o reng a bea dijo ka kamoreng metseng ya batho mma rena le gona re gona nale dijo di dula ka kamoreng goba dijo di dula ka kitchen nna a sanke ke bea dijo ka kamoreng ke hweditše bona ba sa kwane tabe ya bona e nna gone mo ke beileng dijo ka kamoreng le ge ba motlema nna be ke sa dule le monna tlogela dilo tša go tlema mamakeng ya ka gore o fetole ntwe ke e botsišago a gone dijo tše ke di beileng ka kamoreng monna gago o hlatsela taba dijo tša ka kamoreng mogadi bo o bola taba dijo tša ka kamoreng go ra gore e le ba babedi ba di bona ebile ba di bolela jale nna bona ge ba re monno wa ka ga re nna ke bea dijo ka kamoreng o rarile ke tše di mo rarileng nna ke bea dijo ka kamoreng ene wa mo emelela nna hlatse yaka ke modimo le matswadi ba gage ge le re o rarile ke tše di mo rarileng le nagana ra ka no ba rarile ke eng gore a bolele maaka aowa ke tse gore o rarile ke eng ka gore še o bolela maaka nna a ke bea dijo ka kamoreng nna hlatse yaka ke mmage le tatage o laetša gore ga ke bea dijo ka kamoreng kgaetšedi ene nna hlatse yaka e tla ba modimo kgaetšedi wena le monna gago kgaetšedi yago karata ya abutago e mašoniseng go tlile jwang gore wena o tsebe gore karata ya abutago e swentše ye mašoniseng ka mabaka a mafe mola mosadi ya gaga a sa tsebe karata ya abuti mašoniseng wa e tseba tabeo ao ke a tseo ka ga mpotsa yona a senke ke e bona le tšhelete wa senke ke e bona e lata le ko mašoniseng a o tsebe gore e ile mašoniseng o no bolela ka molomo le mašoniseng a ke tsebe gore ke ko go mang o tšonisa ko go mang ntong ba gago le yagile ka tšhelete ya gago kapa ka tšhelete ya lena le ya tate ao ne re no hlakantšha lela le tšhelete ya ka ne ke sa itshware le yona ke sa bone gore ba dirang ka yona mara mo ke tswang gona ne ke ipatelela ka yona mme o bolela gore karata ya monna gage o be a e swere ke mang wa kgoromeditšeng mme gore karata ya monna gage e itloge go yena ye go monno ke mang awa mo la ke tsebe gore ke mang la ela gape ke makala ena a bute ga fela e tla mo go nna a lela ka tlala
ke morekere awa ka re wa gola kgaleng karata ga go e kae a putsa re e swere ke mosadi a ga ke re a o bjang ga sa go fi karata ga go wena wa o gola go mo wa reka tša go ja le nna gape ke tlo lwa le Mokgalabe mo le yena gape ena Mokgalabe ke ga fela mputsa re kgane a buta go ka re ka mo wa bereka le go bile wa gola kgana a reke tša go ja na nako ge ke fihla ka molape ke a makala ka nnete a ke bone selo gore ba rekile fridge no ba empty mmarena lebeleso re karata a papa be ke swera a nneile yona wa e lebele sa re ke tša go ja ebile papa a tloga a ya bogadi ba kgaetšedi a ge a ya go ba botša re swere ke tlala nna a senke ke terafa monna ka go hloka dijo ene a re hloke dijo ene a re ne bana ba bannyane mo e leng gore re swantse ba thoma ka diaparo mogadi wa go bolela maaka ga re monna ga go be a hlwa e tla kua bogadi ba gaga a tlo mmotša re swere ke tlala aowa nna re dula le mmane ya rena le bana ba mmane ya rena ke ba bagolo ge re shota o re ka seega gape mmarena mogadi wa go o bolela maaka ge a re a butia ge o hlwa e tla kua a dulang a tlo mmotša re swere ke tlala ee ke maaka wa ka bolelang ke mmane E fa le bana ba gage tate ge lešale le ya kua bogadi ba ngwanenu o ya go mmotša gore o swere ke tlala mola mosadi a reka tša go ja kua bogadi ba sesea go ba o iša keng ao kwa ga ke ile kwa nka kere ke swere ke tlala kwa o rekisa disekerete la ke kgopela kwae ya bale ko ba tse tša tlala a ke kgopela tša go ja kare ke a bereka mosadi o reka tša go ja ntle le karata e leng ko mašoneseng ke a bereka okay bale karata gore mašonese e ile ka baka la mosadi o kare ne re kolota bopi right a re dieng ka pela re kgoneng go ba theletšeng nke o bušetše microphone ka mo go rakgadi ka mo rakgadi a o dule ka lapeng la batswadi ba gago a kere o dula bogadi ba gago jwale ka ge mogadi wa go a dula ka ga geno o a le rata lapa la batswadi ba gago o rata go bona e le lapa le tshwana le malapa a mangwe wa tseba gore lapa la genu ke mogadi wa go fela wa ka le dirang gore le tshwane le malapa a mangwe wa itseba tabeng ke a tseba jwale nkane le sa mosware ga botse mosadi wa modimo ka nnete ona re swarane ga botse bjanong bona ke ge le gore ke ba diretse phoso ba swanetse ba mpotse straight ba se ka ya ka malapeng a mangwe ba ompolela ka mo gome bona ba sa mpotse selo o ne bothata le mogadi wago ona ke na le bothata le ene mmotse gore bothata ba gago ke eng ka yena ene ke eng sa swantšeng a se lokiše gore le kwane mmotse mmotse bothata bo neng le bona ka yena and then go fetša o mmotse gore o nyaka gore a phele jwang gore wena le ena le kgone go kwana mmotse shu mogadibo nna ne ke kgopela gore nna le wena go nyaka gore re kwane ge le gore nna ke go diretse diphoso o swanetse o mpee mo fase o mpotse and nna wa tseba gore na ke motho wa go hletla a ka tlwaele go hletla le malapa le mo kgorong mole ge le gore mo ke go diretseng phoso o swanetse o mpee mo fase o mpotse ka mokgwa le gore ke go diretse o se ka mo di-next door wa ompolela ka mo wa botsa gore a ona maši o ntira so o swanetse wena o mpotse o nkgaleme ka re le nna gore ke sekebe ka tlala malapa bothata gore bona mo kgorong mo a re kwane pele ke tšhaba gore gona go tlo boa o re o nkeletša ka mokgomo o tlo botsa lebe le gore ke manaba a rena gona mo a re kwane pele ne ke jaaka dio tša rena di be sephiri o seke wa hletla le malapa wa tša mo o botsa gore ko botsa mmane ke re ke ko botsa mammang ke re ke go e le gore batho ba o wa ba botse e le gore ke taba tše serious o swanetse o tle le bona le dule mo fase ka molapeng ka mo re dule ka moka re bolele mo le gore ke le diretse diphoso gona le mpotse gona le nkgaleme gona jwale re kwatelana ke se le gore bothata ke ka re ke maketse nako ge ke re ke a dumediša o homotsa ke tse gore re bakang le a botile ena ke mosiša ke re kgane mogadi bo wa ya ge ke mo dumediša nkgomoletse le ena o ra tsebe ke re aowa wena ka re wena le ena la boledišana kgopele wena o mmotsiše gore bothata ke ge le gore o tla go hlalošetša le wena o tlo mpotse gore ao gape mogadi ba golla ka 1 2 3 mo
ke tla bona gorao ke nnete ka mokgwa ke dirile gomme ke tla kgona le ka mo kgopela swarela pele gone bjalo re no dutse ka pelo tse bohloko a re ke tse gore bothata ba ka ke eng mo go bona re a leboga kgaitsedi yaka mogadibo ke kgopela gore ke kwele o bolela taba ya gore go ne nako nngwe o ile wa re o hlapa monna mogadibo o ba patlame gore a robetse kae o be a patlame ka mo wena bo o tlhapa ka gona be a patlame ka mo kitchen ke a letse o le go ga bayo Kae? ka kitchen wena o tlhapela kae nna ka kamoreng ka mo ke robala alright mogadibo wa go mokwele gore o reng ke a mo o mokwele gabotse ke a mo kwa o ne bothata le yena wena nna ke ne bothata le mmotse gore bothata ba gago ka yena ke eng ene ke eng e o sa e rateng ka yena ene o mmotse le gore ke eng e o nyakang a ka e dira gore wena le yena le kgone go kwana le berekišaneng gabotse bothata ba ka ke gore ke se ka go tshepa ge nke be e le gore o ile wa botsa buta gore mokgekolola ko go kry-ileng o bolela le yena ke eme mo monyako a go boditseng gore le swantse gore le ntire 1 2 3 ema pele 1 2 3 ke eng a ke tsebe gore o ile a re morieng ke ema mo o boela morago o la o boela go ra gore a wa e kwa gabotse mara ba bolela ka nna gore wo re swantse gore re morieng wa mosebela kere ke mo ke ra gore ke nyaka gore e hlake kgaitsedi yaka a ke nyake gore o bolele taba mabare ba re goba o bolele nto o sa e kwang gabotse mara be ke le gona monnete a ka kwa gore jwale re kgopela re nto o sa e kwang o seke wa re botsa yona goba o se kwa mophara ka yona ka baka la gore ga wa e kwa nka thaba kudu ge o ka re ge o mmotsa wa re mohlho mongwe le ile ke bolaiwe le ile ke die jwang so ke kgopela re ye o sa e kwang gabotse o seke wa mophara ka yona o mmotšetse o di tsebang gore mogadibo ga ke rate se mmotse jale le nna ka rata gore ke go hlokomelele bana ke bereke ga geno ge ke thoma ke go butšha ke re lesuele le kae ke hlatswitse dikotlele tša mmago šidi ke di beile ka mo gore batho ba se ka tle ba ditopa wa nkgomolela go o fetša wena o ya go mo go mmangwana gore le nkutlwile wa mpoledisa nna ga ke mmoledise ande ke kgopela gore o dule ka lapeng la gago o se ka tsamaya 3 times mo tseleng sa lo tsamaya o tsoga furugo o tsamaya mo tseleng o suela nako mang ga gago ke nyako tseba gore lapa le la o dutseng ka go lona wa le ratana bathaka tša gago ba hloka lapa wena o hlehla le mo o re ga o ne ditšhomi mara o hlehla le mo o tsoga furugo nyaka mo tseleng o se monna le tago nna ke dula ka lapeng ke a suela ene ke kgotsofatša monnaka ka nto nngwe le nngwe ke swara matogo ke a bereka ke itirela teini tša ka monnaka a hire motho go gola nna ka kua ga geno ene o se ka tla wa compara le nna ka lapa la mmago lapa le la se la ka ke la mmago o thuthile dilo tša mmago o tladitše ka ntompeng wena go e tla ka kua ga geno o tshela o tlatša ka mogare ga ntompa o ile ke ntompa a senke gore ke storeroom ene o botse monna gago a seka hlwa a re ge wena o kwatile o re raka ka kua a tlo re khullela a re bonegela a rakaela monno gae mola ke sekebe ka botšiša gore ganeng monno o tlo fetša jwang a dutše kua ga gešo gomme nna o re paletše ge ke ra wa ke monna o tla bereka o tla reka stand ya ba gona ba tsošang ditsebe mola ke se ka bolela ka mokgong ke ba sa dutše ga gešo monna prof wa bona go ya ka nna batho ba a ba tsebe gore ba bakang batho ba ene ba sa tsebeng gore ba baka eng bona ba baka mogala bo ene sesi wena Matswale mogadi bwa go gore o te tshwara jwang kua bogadi ba gage a inya ke wena jwale emapele ke sa bolela mogadibo a ke re be re go file chance o bolela ya re kgopela re theeletše gore mogadi bwago o a cleana kua ga gage a clean a inya ke wena as long as wena o cleana ka lapeng la gago e tswa ka gare ga lapa la bogadi bao mogadibo ge e ka ba o rata abuti yago go ra re swantse o rate mosadi wa gage ke yena a katleng a tlo agang lapa la batswadi ba gago ene la bona le ba bararo fela kere a kere le re two fela ga bolena and then abuti o ne mosadi a kere go ra le itere fela re sa ba le monna gago le itere fela ka mona la tsa re le loša ke eng lena le loša ke bona bo motswala lena ba swantšeng ke ba nyetse kuo le loša ke bommane ya lena ba le bolelang ka bona mogone jwale le loša ke baagišane a go ne ntwe e ka lošang batho ba babedi ba ka lolang taba tša bona
ba palla ke go di lokiša le theeletša batho ba ko ntle ene Matswale wena Makoti monna wa gola ebile o swara matogo nke le wena le Makoti le berekeleng gore mogala ba beng le tšhelete mogala bo sontše a nyale mosadi wa Modimo taba gore salano mo kgopela bana ba palla ke go tla ka gae ga se yona taba yeo so ge le duletse go baka tšhelete mogala bo khiletše ya leija dikarata di dula bo matšhoniseng mogala bo a ka se fetse go nyala mosadi wa batho ene putšo ke gore ga a sa kgone go monyala o feleletša kae mogala bo o tsofetse wa mmona ebile a sa le gabotse so ke maikarabelo a mmeo go manager ditšhelete tša ntateo ene mantšwa gore mmeo ke ga anyalo a kere o latile ke ba bolena kua ga gabo gore go motlile ka molapeng la ga bolena ke ka kwanelo ya batswadi a kere tlogelang go mmotša mantšwa gore ga anyalwa le molatile ba bolena ba molatile ba motliša ka lapeng la ga bolena so mo feng chance ya gore e be Makoti ka lapeng la ga bolena a direntše bo Makoti ba di dirang mmeo go bolelwa gore o be a go hlokomeletše bana o le thwasong o wa rereša a nna bana tsone ba lula le papa bona bana ba be ba dula malome ka nako e kgaetšedi go le thwasong bana be ba dula kae ba dula kwa gae ba hlokometse ke mang ke mosadi kgaetšedi yaka o ka no bo sa rate mogadi boago ne mara ge e ka ba go netse di botse tša go diretseng tšona nke o molebogo sekwae ba mošaya noga ka tebogo o ithute go leboga go le motho ge e ka ba ka nnete ruri bana ba gago ba be ba dula ka ga geno ba hlokomela ke mmeo wa Modimo moleboge o seke wa bolela dilo tše e seng tša nnete ge e ka ba ka nnete o be a go hlokomeletše bana o dirile mmereko mo botse re ya moleboga ebile le wena o swanetše o moleboge that is why ke re batho bake ba lweša ke di-family tša bona ene dijwana tšeo di beileng ka ntompeng ke tša mang di rekile ko wena goba ke tša mokgekolo ke tšaka di rekile ko wena why o di bea ka ntompeng o sa di bee mo wena o dulang awa ko ke dulang ka se kgone go tšea thotho a mo gae ke a iša ko ise ke nyalo ke ithekela dilo tšaka ke di bea mo gae ga go le selo se ke se tšeang ke se iša ko dilo tšaka mo ge di tsamaya di o tsamaya le gore ke nyetswe ko dulela sa ruri mo dileng be gore le gona gore ke di bekwa ke thaba gore ke tla tša dilo tšaka ka o kgatlha monno ke dula le yena ka dilo tšaka gomme le gorago ge yo senyaga di dula mo bogadi ba ka gomme ga e le gore ga go ne selo go swa le moeng ga a ka no tla re koko ke swanetse ke ntšhe dilo tšaka ke mo direle mogadibo Makoti ntomba yela a kere ke a kgaetšedi a rena o ne right ya gore a ikhiele ga a nyaka o ne right ya go bja ntongwe le ngwe a inyakang ka mola bošaedi ke ge nkebe nka kwa gore o beile le dilo tša mokgekolo tše wena o swantšeng o di berekiše le monna gago mara ga a beile dilo tša gage tše e leng tša gage a khieletše ntomba gage ke kgopela re se kwa motshwenya mo tabeng yeo ya ntomba gage awa nna nka se motshwenya ke re ba mphile molao wa gore nna ka segabo rena re ikiša bogadi re se ra nyala mola segabo bona motho a tle bogadi ba se ba nyale ke khumole a tšhiketseng mola ba go latile ga go ne nto nka e bolelang ene ebile be ke dumile gore le gono ke tle ke mmotše gore ka gore ba re monno a ši a tseye le nna a ši ke tsewe ba tla meitea ka ditlelapa jale ke nyobe ke nyoko tseba gore e fela ka gore ga ka a tsewa na e ka se re mengwaga after 5 years ba re monnola o ile a nyala ga mammang yena mphe taba ke re ke se ga bo bona nna ke tsebe a mpotse gore mogadi bone o kgone o tsebe gore ga wa nyala solang ka re tlišane moga ka kapa ga wa nyala le nna ke te tsebe maemo a ka gore ka kua ga bo bona nna ka se ga gešo ke tseba se tseka mohlo mo ntseka seo se tswang ga go setle gae ba se amogetse a re go thuša motho mongwe le mongwe a kere o dira segagabo ge e ka ba bona ba kgonne go tla ka ga geno ba ntšha setseka
ba go kgopela gore a re segaga bo bona se a dumela gore wena o makoti ya ka molalapeng lele go ne le mantšu a mankgaetsedi aka re a bolelela go no hlaba batho le go ba kweša bohloko ka gore re sa ba rate go sa kgathale gore re ba boletša godimo ga nnete kapa godimo ga phoso na mara mantšu a gore wena ga wa nyalwa he nkebe o titliše bogadi jwang e no ba mantšu a go no nyaka go no go hlaba kapa go go kweša bohloko mantšu a kgaetsedi aka ga a loka ene ke dumela gore le wena mogadibo mantšu a ke kua o leng gona ba go ntšheditšeng setseka ge ba ka go botša ona a tlo go kweša bohloko so ntwe o sa inyakeng gore ba go dire yona o se ko wa e dira motho o mongwe ke dumela kudu a ke re le wena a wa nyalwa o ntšheditše ditseka kua o dulang jwale ge ba ka go botša ona mantšu a wa gore a wa nyalwa o titliše bogadi o tlo tekwa jwang ge ba ka go botša ona nna ke tlo kwa bohloko ke tlo no tšea selesaka ke sepela ke a gae ka ge ba ntlhabile ka mantšu jwale ke se o nyakang gore mogadi ba go a le ena a tšee dithoto a e gae ge o mohlaba ka mantšu gore ga a nyalwa e ka mokgwa ke mmolang gona ka mokgwa re phedišanang ka gona o nyaka re a tsamaye ka mola ga geno ka mola lapa la motswadi ya gago le seke la ba le motho go tlo ba nna o tlo hlala bogadi le wena a ke bohlale o diang ke o dula gae o gabotse mosadi a buta go šitetse gabotse ga dula ka mola lapeng la geno a so rutšhite ke tena ke mekgwa ka mokgwa a dirang ka gona o dira eng ke eng ntwe a e dirang e leng gore e nape go tena kudu mo e leng gore gabotse o duma o ka re a ka no boela ga gagwe and then wena wa tloga kua wena o leng gona bogadi wa tla dula ka ga geno a buta go tlo kgona go mofa dilo ka moka ga tsona tše mosadi ya gaga a mofang tsona ga a tsamaile mosadi ya gage o tlo kgona tša go swana leng ke re dilo ka moka tše mosadi ya gaga a mofang tsona o tlo kgona go mofa wena ge mosadi ya gaga tša tsamaile tše di tšone le kgalo tsone ne ntse ke mofa dilo o bo mofa dilo ka moka kgaetsedi o thoma go tswa ka tsela ye nngwe re sa kwaneng le yona o tla robala ka kuka moreng ya abuti go robala gona nka se robala ya jwale yeo e thomang kgaetsedi a se yona ene a re tlo dumelelana le yona ngwanešo theeletša mantšu a mogala bo ga bolela and then wa latele and then o moko gore o reng bolela le bona malome ka kapa kgaetsedi ya ka wa tseba re ke nyakang ngwana gešo wa ke tseba wa bona ka mokgwa o tlhoileng ngwane wa batho ka gona gore a ka jwa ka lapeng la geno o tse gore le wena kua bogadi ba gago a ba go rate ene motho ke mosadi o swana le wena a butiago bona re ko o mogolo jwang le re a se nka no nyala felo e sa le e ba yena go fitlela ka 2016 ga a kopana le mme o e bilantšha bonnyane e ya lekgatlha tabe ya gore mogala bo a se ka ba le mosadi wona a enkgatlhe jwale nkano o sa thekge mogadi boago a re gano re a ka no bane le mekgwa ye e leng gore ga se yona ga o e rate mara polelo ya gore ke nyaka gore a boele ga gabo and then wena o tlatla o boa wa tle wa dula ka ga geno wa diela mogala bo dilo ka moka ga tsona kgaetsedi ya ka ga o bolele nnete go ne dilo tše ke leng gore mme o di diela ntate o ka se mo direle wena jwale ka kgaetsedi yage nke o be motho wa pelo ya go rata lapa la gabo a o rate lapa la geno wena ene a o rate a butago ge nke be o rata lapa la geno bo o tlo thaba ge go ne le makoti wa le suelang a le go letša mmolo a le laetelang mabone ge nke be o rata a butiago o be o tlo rata mogadi boago ka baka la gore ge a butiago a apere diaparo tše sekono go ba go hlatswitše mme o wa mollo mongwe wa itlhatswetša mo ntate wa te hlatswetša ntate o te hlatswetša diaparo ntate le a te hlatswetša wa di hlatswa le mang wa di hlatswa mosadi mara o ne le go te hlatswetša wena ge o te hlatswetša go diregileng o ba lapile ga ke di hlatswa o ba lapile right ke a leboga bušetša mo go kgaetsedi ya rena mo kgaetsedi ya ka wa tseba re ke ngwanešone ke nyaka go go botša ntlo e nngwe ya gore wa bona taba ya baratani ba babedi ke kgopela gore o kgaogane le taba a butago le mosadi ya gage go a kgonagala gore tšatši le lengwe nka no ra mmakakapa ka re bogela tv nna ke tla apeya le kgono a bogela tv a penta manala o mongwe ga maubane ga a tsena a kry-a nna ke apeya mmakakapa a penta manala
wa tseba gore o tlo reng o tlo re mosadi ya ka o njišitše ene a sa tsebe gore nna le mosadi ya ka re kwane jwang ge nna ke šalele ke apea mosadi ya ka a bogela tv o tlo pšhatla lapa la mmago wena ka go hloka nnete ga gago tlogela abuti yago a dule le mosadi ya gage ka lapeng la gago le wena o hlokomeletša kua o leng gona kua ka baka la gore mosadi wa modimo o tlo sepele a ke runya kana sepele o tlo sepele abuti ya go a hloka mosadi wena wa bua kua bogadi ba gago wa tla dula ka gae mara se se šalang o ka se tsoše lapa la batswadi ba gago wena o ka seke le ge o ka dula wa tsofalela ka malalapeng la batswadi ba gago o ka se le tsoše motho a swantšeng a tsoše lapa le ke mogalabo a se wena bolaya ke pelo ya go aga lapa la gago mosadi wa modimo a bolaya ke pelo ya go aga lapa la geno ka thekgo ya gago o nyaka malapa a mabedi wena o nyaka lapa la bogadi ba gago ebile o nyaka le lapa la geno wena o tlo a kgona ile a mabedi ke a kgona le wa a kgona ka kapa ragadi wa mo tshepa mmeo wa mo tshepa mmeo awa le a loišana a ka ba boloi ke yang a ke a bohwirihwiri ke sehwirihwiri o bolela bohwirihwiri tabeng tša gago o bolela bohwirihwiri tabeng tša lapa la geno o bolela bohwirihwiri tabeng tša bana ba gago ke bohwirihwiri bo bofe bo a boriang bole ba mohuto wa bolela taba tša ka molapeng a di bolela ko malapeng a mang pele ke ba boditse ka re a la swele go bolela ditaba ko malapeng a mang le swantse re dule mo fatshe ge le gore go diphoso re dule mo fatshe re di bolele taba tšeo ka gore wena o re ke sehwirihwiri o re yena o go kwele wena o hwena le mokgekolo kgausu le re o re santse re mo rie se sengwe wa e tseba taba eo be le re le o mo riang lena re moraka o le tekemišeditše go moraka la tseba mama a o safe wena awa le nna ke tlile mo ke tepona gore wa tseba ka mokgwa ke teketlileng ka gona ene lapa la bo motho la bo batho ba babedi ba batho ba le tseba mola le pateng gore ke lekolomakile ke gae batho ba ra ba feta mola ke gore ba sega ba re tshuana tše pedi di kopane ke kolomakile motho wa bo motho nna nto ke ikgopelang gore ke no kgopela thušo mo bophelong ba ka gore dilo tša ka di tsamaye ga botse kane le nna ke ne a ka mathata gore mo go bona mo solanka ena ipoletše sela nna ke beng ke se bona ka mo ke kgotsofetše wena wa mo tshepa o mama aowa le ya loišana wena le yena aowa nna nka se mo tshepe ka gobane gona bjale ke ngaka ke mo kwele se a beng a se bolela a sa tšotla ba sa tšo molaya ene ga ipshina ka go kgorogo ya gae o mo kwele a reng ke kwele yena mokgekolo wa mmotšare wa bona o a leng kamo ke eme mo monyako bona ba le gona wa bona o a leng kamo mokgekolo la o ile a re ke sa ile o laela gane o nyakana le yena ba no re a ba re mo monyako nna ke eme ba kopana o tswa ka ntompeng o ne re wa mmona o a leng kamo re swantse gore re morie wa mmona o a leng kamo re swantse gore ka ema mo go bona o a boela morago a sehlwa ya mo a beng a ya o la tswa ka monyako a sepena ene ke mme o mogolo mama ka thomo sola mo ke eng se se go ganetšang go tswa ka gare ga lapa le o rakiwang ka gare ga lona nto e beng e nkgapeletša gore ke se ka tswa kamo be ke duma go tswa mara ka re maratabe a go swane ge monna a ntšhitše setseka ga geno a go swane le motho fela ge lelo o no mo tlogela re tabe ka gore e paletše boragadi le bommamogolo re ke itšeeng ke iše kua go dikakapa di nthuše a ke re ge re tla maratšha ba re boditše bommane gore na taba rena ka gore ya lepalela re sa iša kua gore mohlho mo batla re solvela yona wa tsa ke bolediša be ke no re ka gore nna le monno re phela ga botse le tša di bolelang gona bjale nna ke no tlabega ga no ga kanega nna le monno re phela ga botse ene le ge go le taba a ka no bolela ro ska ria soloso ga e tswela ka montle e fedile nna re thabile gore ge re fapane a re namole ke motho ra ena motho mmane ke eng se go ganetšang go tswa ka gare ga lapa le
e ka ba ke lerato ke lerato la monno o rata monna nna ke rata monno nke be ke tswile mara go ya le ka mokgwa e leng gore go a bolelwa ka gona ka re be di dutse ka mo pelong yao ke di bona mara ka re be a sa diphule o diphutse nna ke kgotso ke rela gore wo kgaitsedi wo ngwana motho le mogala ba gago ke kwele ba ba botsiša mo bare ke ba babedi ka gare ga lapa ke ba babedi wa boraro ke wena wa bone ke wa maloma bona gona jwale gale bja se gona mara jwale ka gore ba mo kentse ka gare ba nyaka yena ke a bona ke se ka gore jwale le tšhelete ba re gape o eme kua o letetse tšhelete wa makala gore founu o itimile jwale o nyaka tšhelete jwale ya mmakatša mama motho ke ngwana mo go wena ke ngwana o kgadiwa ene o a bajwa ene a bajwang o hloka thušo ene a tlhokang thušo ragadi le ga ka tla ke kua gare ga lapa le la ka se le kgone a nang noši ragadi o ne monna ba bo monna wa gage ba ntšhitše dikgomo ka mokgwa ba ka kgonang le ge batho ba modimo ba sabe ba fetše wena le luo ragadi ya bana le nyetse go swana le kgopetšwe ka mokana ga lene malome taba ye ya mopalla ene o tepoletše re taba ye nna empaletše ke itliša go lena tabe e sa mo palele e tlišitše ke nna ena be a tloga gana re nto o iri ke nna ke ileng ka re nka se go tlogele ke sebe ka kry a tharollo ke tlo go tlogela wa kry-a ke feta mo ga geno ka išega e re ke le botse o ke ngaka ke ngaka ke nyaka go tseba re o ka se ija tlhare sa gage sa ka kua ntompeng ya gage le ena a tsebe se se jiwang le se se sa jiweng gape gona le ena a ka se seja a sa tseba selwa ke gape o feditše 2 days la bo 3 a sepela ba go potše monna mara e le ngaka gano ngaka wena go tsholola dipheko o lebelela lapa le la mamago o bonang wena nna ke lo bona mpherefere fela a ke re mpherefere ntle le go phekola gore a o bona šuu gona dipheko di go botša eng ka re mpherefere wona šuu gona re a o bona gare ga mathata a leng gona dipheko di reng ge di go fa polelo ene ke bona batswadi ba ka ba lla ka lapa le gore a le hlokomelwe ene thata gape ba lla ka ena a buti go lla tate le gona gape ile ka mmotsa ka gona ke robetse gona mo ke dulang gona bogadi baka ka tsoga furugo mogalabe wa mputsa re o ya kae ka rao la ke bona tate šwena gape o lla ka abuti a ntshwara mo tseleng a re kgale wa nang go diregang ka ena ka re ao gape tate wa lla o re lapa la gage gape le senyegile o tlogetse motho ka molape mara go no swana ga go ne selo sa mo direlang sona o ile a tšea masenka a tata a maswa a rekiša le gona gape ke robetse bona mo ga bobana baka ka tsoga furugo ke bolela le ena tate kore ba ntsositše ke bolela le tate ke a lla a re mogalabe wa motena ga a mo direle selo ga a fokofe mo go mpotsa ka se o no mpotsa ka setlaela fela a se selo to mpotsa a rela ngwana ga ga rela o a rela ena a buti a go ne selo sa thušitšeng tate ka sona and tate o robetse ka pelo bohloko ntse a lla ka ena a mo dirang a sa mo hlokomela a go ne selo se na mo direla sona masenka a ba reka ke tate a mmotsa mora re swanetse re aganya ka stene kgapa madi a senke le go ya a o se bona stene seo a be le gona mo ka wa gape a le toropong ka mo founela ka re a buti gape tla ya o tlo o thuše tate o reke disamente tate o rekile masenke ditena di gona o tlo waga a no dumela senka e tla tlo dira ka mokgwa le gona ka nako e le gore o tlile le ka moga ya roba le ba a ya di-RDP bona o kere ke a butiago ene re ka se re le a butira re ke setlela lentšu leo le no se bega botse le mo moyeng go le no se dumelelege gore le bitsege ragadi aka a bo ba sa bitse ke nna so gore ke setlaela o ba rela ke papa go mo ditorong o ile wa mmotsa wena tore ile ka mmotsa a reng yena ga te karabela
a wena a mphetola a bolele selo mara ena ke a mmotsa yena le ena wa tseba gore tate o ba a kwatile ka ena o ba lla ka ena wena dipheko tša gago di re badimo ba re ba mo dumela ngwetši e ka mogae yena ngwetši ba monyaka ka molapeng ke ra o a ba nyake ola motswala kere jale wena o nyaka raka ngwetši e nyakang ke badimo ka mogae a nna gore ke re ke a moraka ke bona gona a babaletse ka mokgo ne ke mmotsa ka gona fela a dira ka mokgwa ke mokgalelang gona bane ke bona gore a gore le ena a serious ka dilo tse ke mmotsang tsone ke mmotsa ke re a gape go le gore ke go diretse diphoso o se ka tlhehla le malapa wa o botsa mama gore a ka mo go o re wena o tsoga furugu o tlhehla le tsela tše a o sa dula le bogadi ba gago o riang tseleng wena furugu a mo a mpolang gona ke mo le gore ke reka dibjana ke a mo go ausi le gore ke reka dibjana tšeo mo go wena gane wena everyday o reka dizwana gaetšedi aowa ge a mpona mehlebe le gore ke swere tšhelete ko mo fa yone gomme ke a mo hloka o a go yena ausi o nako mang ka re ba re o tsoga furugu go etša motho a hlapetšweng a furugu ke a tsama ka bo ge bana ba sekolo ba fetšo sepela nna ke a ya mo go auso bjane mothata le ena o be le gore ge ke fihla o tsogetše tsela o a tsena ka ntumbeng ya gago mogadi wago a tsene wena o nyake a tsena goba o ne bothata le gore a tsene le ena a senkampotsa a re ke tlo tsena ka moo gagwe tšatši le leng go ka re o tsoga a re ke kgopela gore o mphekole o ka mo phekola wena nka mo phekola why o sa mo thuše ka re wa mmona gore o ne bothata if ditaba tše a di kgone o dula tša ka gae di hlehla le mo why o sa mmotse o sa motšee o mo phekole nka se kgone mmotsa ka re tso ke re ao a ne sephiri ke tlo gore ke le gona ke mmoditse mo a tsamaya o botsa batho gorao mmago motho o mpoditse ditaba solso a buti ya go mmona a le gabotse aowa wa o sa mo phekole le ena ke a mmoa o le ena o a bolela a ne sephiri le ena a ne sephiri jwale lapa le la mama gago go lebeletše kgaetšedi o bona o ka re le nyakang le nyaka gore wena o boe ba batswe ba kry stene goba wena o bona o ka re le nyaka jang nna a se gore ke nyaka ge le gore bona ba ka le swara gabotse ba ka no ba balela ba fele ba dutse gona ka moo mara ka mokgwa ba leng ka gona o bona gore santse ba nyake stene nkore ke dire so abuti wa tseba wa ntšhokiša man o nkweša bohloko lapa la tatago e tlo ba marope lapa la tatago e tlo ba marope ka gore kgaetšedi yago a rate mosadi ya gago ene ebile a pretende gore a mrate wa mokwa o bolela ka gore ge mosadi ya gago a be a bakwa ba kgwena-kgwena ba be ba kgwena-kgwena ka gore ba swanetse ba morake na ba ka moraka jwang o sa bolela le yena ore a tswe ka mola lapeng la tatago and then yena a bue kua yena a leng gona a tla tsene ka mola lapeng le la ga bo a dule ka mola ene kgaetšedi yago o nyaka go laola bogadi ba gage kua dulang gona a be a nyake go laola le ka mo wena o dulang ka gona makoti ke kgopela re o tšee maelešia jarata ya ratswalago ke e kakang ka bogolo awa ke kgolo ke e kgolo le ka kgona gore le ka ba le ntwa lena ko thoko ka mokgwa e leng e kgolo ka gona awa ka mokgwa alwang ka sekgole ka re be ke iphorometse ditena ba ditšere ke mang ke tšere ke yena mogadi baka o di išitše kae ba agile mo e leng gore tšheletele ya marupi ba paletše ko go aga ba feleleditše mo jwale nenne monno ke ga nthela a re awa tlogele o bolela ke re ragadi o ile a re o forome ditena ka re awa bjalo ko ntšha santa ke le mosadi mola ke ntšhitše santa tena tše ka bona di feditše 3 room gore gore lenyako gore ko ntšha santa ke forome ditena gape e be big house le nthake mola le nyakile nthaka ge le aga gona bjale ntlo la e sa eng ba nyako gore ke e feleletše bona bašale ba dula ba nthake ba nyako gore nna ke rie big house ka ga bona ene ke bereka ka matsogo le nna ke mosadi ke ntšha santa alright tate mogolo ditaba tša gore di beso ka gae di dira ko wena
o santse o re go bolela gate mosadi o la ka mo bogadi ka mo o swanetse a shireletse ko wena boragadi gore ba bapale ka mosadi o la ba tlo bapala ka yena ge wena o nyaka ene ragadi ke ga gabo le yena ka mola o ne le raita gore abuti mola le mola o ka re go tla ba le bošaedi mara ke seke ka laola lapa ke no ba ko go fa ko go bontšha mama le ngaka nto le dirang a se yona le tlaisha bana ene le tlaisha mogala bo le mona ka no wa mogala ba gala ba re swane ka malapeng rena ba bang bo moroka ra ipolella re emele gore ba re ragadi o tla mpolella ra ipolelela jwale mogala bo a mmona mama gore o to khumuletse e re go botse bothata mogala bo ne bothata a gone go ka ba le thari number 1 gore re santse a phethe ditaele akere ya bobedi taba mogala bo ka gare ga lapa la dulang ka go lona a le ne boroko a le ne tswelo pele mogala bo bereka mebereko meraro ko ke mo ateperekang ke mo berekang ke tšhelete e fang ke mmuso a go ne ntwe a e dirang ka yona go ra re lapa le go ne thokolosi e ke timang e tšeelang mogala bo tšhelete le nna nkebe ke ka mokgo go riegang ka gona ke tswile ka bona gore ke tlo kry-a ke kopana le yena ntšhokiša kere nkebe ke ile ka leka go mo thuša ke ena mpalešitšeng gore nka tswa ka gore ke a tseba gore a ke nyakege wena o bereke mama nna ke bereke mara ke fele ke ya di-peace topong go ra re tšhelete e tsenang ka gae ke a lena le le ka moka mara tšhelete eno se o rile rekile fridge msa mara a le nna o kele dishebo ka mo fridge lena le beya ka dishebo fridge eo nna be ke rekile stove a kere ene re ne le ketlele ene le di-extension ke bona tšea di-extension diketlele ge di le gona motho la a kgone o dula kua bogadi jwa gage a bona gore o beile ditofo mo diketlele o beile dišeba ka re wa tsa re keng ka re motho wa lwa o tšea nto ngwe le ngwe ka mo kgwile dikobo bja ditšere ka re a lotse le mo mpeteng ge ke thoma ke botša ngwana ga ke mpeto a wa lolang kwa gage kwa butage na pele ke kgopela abuti age gape kuo ena o wa lola kamera ya gago o tšere dikobo ka moka go šetse kobo tše pedi ke rela ngwana gage ke re ke kgopela kobe nngwe be re rata gore ge re apere marega mola nna le wena khwetse re baka ke bolela le ngwana gage ya ge mmaga ile malopo le mpheyela yena wa tloga ile go tša usa go mong gore nna ke mo rogile ke rile nga usola ga a fihla wa mpitša nna ke nyoko bolela le yena o botse a butaga a buti mammang a swantse gore a sokole a swantse sa re gona mo rakgadi wa wa lola mpeto wa buti ya go molane mosadi o tlo riang o ka kry-a dilo tša go se kry-ege mo mpeteng a gorela ke tšea se e leng saka kobo tše di leng ka kua lena le robala ka kobo tša gage gane wena bo tšea eng kgaetšedi ke tšea ka kobo tšeo jale kgaetšedi o kwata gore o bo tšeela le a buta go dikobo a se ka tlhoa sa ba le sa robalang ka sona a no robala ka diaparo a re emegaleng prof re tlo ba le mathata ya o wa kwata no kgaitšedi wa tseba prof ne lapa le la bo batho bake le ne le mathata bobedi ba bona le yena o la ntša a thwasitše ola e le ngaka mara wa mmona re o sa hloka thuso e nngwe ya go tsenelela ene ke tloga ke sa dumele gore go ka be go bolela yena gone jwale motho wa bopileng ke modimo ka tlhago ya modimo a ka se bolele dilo tše a di bolelang batho ba mo theeleditše a ka se di bolele le gona ngaka e ka se bolele gore nto mathomo godimo ga mpete wa baratani ge o e ya gona go na le tšeo ka di kry-ang ka mora ya baratani e ne le papadi ya yona le gona prof mohlomong kore wa tseba ge ore o ka kry-a se sengwe gape go a diagala gore go nduale a ke no fa motlhala ke re ke ne le mmaka kapa re a bapadišana mohlomongwe ebile re feleletša re tlhopona gape mmaka kapa ka no tšea setšwaro sa gage sa ka gare a no se bja ka fase ga mosamele go bona o kry-a se tlogetse ka mogare ga dikobo jale wena o tlo re go tšea kobo tša gago wa kry-a o swara le dilo tša bommaka kapa gona mo gane ye nngwe nna e mmakatšantši ragadi o tla tšea diswana ragadi o tla tšea dikobo gane ragadi tše ka moka ka kua ga mme ke tša ga gona ka gore ba re le diketlele o tšeri ba re mararagadi o bonang sa phoso sa go tšeela ke tšaka dilo tšeo ka moka tše ke tša gago batswadi ba gago ga senke ba no reka ketlele a senke ba no reka selo ketlele ke tšere ke aka
ke ye kgolokgolo ke yaka ke ratša batswadi ba gago tša batswadi di gona le tšaka di gona. mogadi bo wena o neng ka molapeng le ka gore shifa o ka re le lena le gotla ka dilo tša ragadiothoto wa gage nna ke ne selo kane ga ka tla le selo le ena mokgalaju a ka ke moretse ka re ka gore o ka re leša ke thoto nna le wena ge re kopana o ile ga gešo ga wa re gaka mara le ena ka ne wa tšea wa tsa ke nyako botsišang malome ka kapa lena ka gore a le ne thoto ga botse lena tšheleta lena e yaka nna ke re a ke bereke ke teperekala matogo tšatši leo kgaetšedi yaka nna ke bereke mara o re o kopane le tate ka 2016 ne Eh. 17 18 19 20 21 22 23 Eh. o ra re ka gare ga 7 years ye wena o dutseng le ntate o ka yona ga go ne tšatši le o ile ngwane ore e le mafelelo a kgwedi wa no tswa wa tla o rekile dikobo tšatši le leng batho ba feta ba rekiša dikotlelo tše kgolo tša go dia jwale le jwale wa reka wa bea jwale ka basadi ba bangwe ba re ba bona awa nna nto ke iriang go swana le ge go le menyanya ka mo ga bo monno ke mo e leng gore ke kgone go gapeletša monno gore a re ntšhe kae kaele gore le rena batle ba re kgone go re thuša o ka ntšhetša batho dilo aowa a ke re le ka mo lapeng ka mo Eh. batho ba nna ke kry-ile le jwala le ba jwala ba sa boapele le engwe nna ke riang dilo ka mola gona jwale makoti mara tše botse Makoti. tsona a ka dire a ise ke kry-ka selo makoti kore wena sa le o fitlhileng mola 7 years ka moka gana o edutse mola ga go ne thutunyananyana ye o ka isupa motlho mongwe dikotlelo tša go dia majwala dikotlelo dikomiki diplate tšeo ga go ne ye o ka isupang gore o e dirile sa le o fitlha mola ke iria kang ka gore ga go bereke nna go bereka monno ene monno ga a bolele ba moswere ka mo ba lwa le potla gage nna a ke ne maatla ija ke mang aowa ke re o fela a boa ya gae gona bele ba bantšhi le bona ba buile ba mo nyaka ditšhelete dilo tše ka moka Mara, ene motho mama. ke mmereko go thoma neng rena re reka dipudi go riagang le gona bele go nyaka ga pudi ke tsone di rološang dilo tše le mama. gona bele go nyaka ga pudi gape mo go ena wena go reka pudi yena o reka seswana wena go reka pudi o reka kobo o eala mpeteng a ke re nna nka se mo rekele pudi ka gore ba ra ke motlhokomele ene go tla batho ba bantšhi ba ntšhupa ka menwana a mama go ne nto nka e bolela mama tšheleta monna e lota ke mosadi ga a fihla bogadi o wa ga lapa la monna wa gage o nkwa ga botse a ke re mama mosadi ka gare ga lapa la bogadi o swanetse go bona se monna wa gage a se berekelang ke mo batho ba felang ba bolela ba re banna re bolaya ko go tsena ka gare ga dimaine re tla le tšhelete ge re fitlha mo re le fa yona le be le re ganetse le ka 100 ranta le re senya tšhelete ye e tswang go berekela ke re nna tšhelete monna jwale mogala bo Eh. koko o swanetse gore tšhelete ya gage o bone gore o ria eng ka yona ka lebaka la gore gone jwale gore re le tsene ka ra lapa la ragadi gobane nto ngwe le ngwe ke a ragadi kako ene ragadi le yena a ne phoso go aga lapa la mmage mara nna ye ke solang ragadi a ka se tlhobole ngwana wa mmage kobo ragadi wa go ne bošaedi ragadi ao nna ke bone le bošaedi why o sa bone le bošaedi a gore ke kwa bohloko ke maamogo le ke makala gore tšhelete a e berekelang ya e golang yena o dirang ka yona nna dilo tše ke ithekela tšona mare ke kgala a bereka go ne selo sa ka se šupang gore ke rekile eng tše ka mo ke ka mmogo le ona mpeto a o robalang o a ithekela le ona go botsenkebe le wa gago bo o tlotšee makoti nkofe o karata ya monna ga gona before e ba tlo go tšhelana o e swere kgweditše kae a ke sa tseba nne awa e no bala ge e ka ba ke 6 months ke 6 ge e ka ba ke 7 ke 7 ge e ka ba ke 2 ke 2 I'm sure ke 8 months jwale o swere karata 8 months o mo golela ke le disamente ke foromile be go sentlo ka gagabo that's why gona bjalo bona ba golofela gore tsamaya ene nna go a ke a blame-iwa gore a ke reke selo monno ko mo kae ke mo kry-ile a neleng ka gore ke mo kry-ile a sene selo gona ebale motho wa gabe o kgatlha ka matsogo aka le disamente tše ke beng ke sa je ke di reka go ne 3 room mara bona ba paletse ke 30,000 magadi a gaga kae a nametse taxi a ile malaene tšhelete monno a beng a re o tlo riela kokwa ge kgomo e ka ile malaene le a gage le kgone ba nyaka e namela taxi ya malaene gona nkua gona ga bomma go bona ganeng ke panka tšhelete tša mo nke ba nthela re tšhele dilo tšeo ka moka le magadi a gage nke ba ile ga rangwane pele re ya megaleng tate mogolo mokgekolo o lla ka gore go kry-ile o ntse bale wena tshepišetse ya go ja ke motlho gane wena tate mogolo wa o sa reke selo ka gae tšhelete ya gago e ya kae tšhelete ka nako ela kere
ba e berekisa mang mosadi before kopana le mosadi o ka gore o ne 7 years o dula le ena ene wa bonagala gore ke kgajana o phela o ne go kry-ile le kgajana o phela dipereko tša gago tša kua morago kua o bo o berekela kae tšhelete e leng ka e bereka ga ke tswa ne ke bereka Benoni kwa ke berekile for 7 years ka kra 12,000 malume a tšea 10,000 malomago tšhelete a kgwedi le kgwedi for 7 years tate mogolo o riileng ka yona ntle le ye ya di-profit and fund be le enwa le anwa jwala okay tate mogolo mosadi o gahlane le yena kae gona kwa gae kwa o mo tšišitše ka gae akere o mo ratile gore o tlo mo hlokomele why o sa mo fe tša gago ka moka a kgone go aga lapa lela gone jwa le ntlo e a bolelang ka yona a re le agile ntlo ka 30,000 go dula mang ka gare ga ntlo eo ra dula gona molago yona ragadi o ka ronya ko bolela go dula mang ragadi a go ne ntlo e agilwe ke RDP ke a ka engwadisitse ke nna le yona RDP le yona RDP e balo ka no e tswalela ka gore ke ya gago tiri rume le bolang ka yona le e agile ko wena makoti ke tiri rume ke kry-ile foundation ye ba gona e ba paletšeng nna ka thutha disanta ka foroma ditena ba nka mogatena tšela mola ke re kwaga ba feleletša mola ba paletšweng le maloma bona jale go ne le 3 room ga ya kapelwa mara e fedile ke e agileng ko wena e agileng ge o ke fitlha ga santa mola le lapa la gabo ke kry-ile mobu le ritetše ke nna 3 room e go dula mang aowa go abe go ya kapelwa rulela half ya ntshe ke mo ba rietšeng o kore lena le dula ka ntlong ya ragadi kore sa lena ka mola ke mpete a re ke ya gage wa rereša ka gore o tloga a re rakile monna gage ke ga re bonegela re tsamaile kua ga gabo ka bonna ene bošego monna gage a botse a bonegela gore fakela diaparo ammonegela ka toche a mmonegela ka toche ya founu a di fakela ka kiribane ra phuša ra o dula gae o la go dula ga geno le mogala bo ka ya nna ka botsa family ya gabo ka re bale le ri a buang ga dula gae ba re nna wa re palla ka ra wa ke monna o tla bereka o tla reka stand ge ke re o tla reka stand a ba nyake le gona ba kgatla ke ga dula mola ba mmapadiša gona wa tseba bothata ko gore ga go ne gore nna ke le ka kapang ka ile tša tate gore tata a ye go nyaka stena a tswe ka gae ka ga ya ka setšo ntwe santse re dire a ke kgone ntwe santse re dire malome ka kapa tate kgwedi e ga fetše gola santse a tšee tšhelete a kolotang mašonisa ka moka a mo patele kgwedi ya bolae ke tlala kgwedi e tlang mme o santse a tšee karata e ya tate onko a tšee karata ya tate a berekele go rulela ntlo ela gobane ragadi wa baraka ka kua go ene ene makoti a wa le ka kua gore ke ya gage ye le yona eo e agileng ke tena jaaka gore ke ya gage disamente be ile tša mantši be e le karata monno o di reka ke nna jale le yona eo gore ke ya gage wa e eo ragadi ore ke ya gago wona sentse ke re ke ya ka ntwe ke ene e dira ke tate o yeo ke ya papago yona 3 room e ke e thomileng ke tate a rela monno gore a mo thuše go dira e go mena o ba reka masenke bjana nna be ka mo founela ka re gape tate o tsa dirile foundation bile o reka le masenke o masenke a rekišitšeng tate mogolo ke ya ba a santše a rulele 3 room gone bjana awe pele o dirile gore a ba a buše mo a ba a rekišitše gona yena o ba a rekišitše masenke ke a tate a kae gone bjale a gona wa bušitše mo a ba a rekišitše gona wa ile sa rulele ka re masenke a gona a le nna ke a mmotsa ke re a kgale wa o sa rulele a o no re a o ke tlo dira le gona rena ke mo felela pelo la tseba re ke nyaka makoti wa tseba mosadi ga a rata monna gage o moagiša ka kgang ka mokgo professor bolang ka gona gore netefatša gore ge tate a fetša go gola tate re kgopela tabe o itšee o se ko a tla tshwenya ngwane wa batho o apala ko go moemela ba geno ba mohlakiša ge tate a fetša go gola lena le ba babedi tate le mma netefatšang gore le ya go patela matšhone sa tšhelete le mokolotang yona ka moka ga yona
la tšea karata and then la struggle kgwedi ewe go tloga mowe karata e sware ke mme o and then mme o dire dilo tše botse ka mola lapeng la bogadi ba gago ka gare ga tšhelete le o tlabeng o e berekiša ya ntate o e berekiša mabaka a ka lapeng la gabo ge e ka ba go be go ne le tšhelete o reng ka o swere karata o e ngathanyana e penšei ya gageno e se ka tlho e saya ka mare le tšeeng bana kua ba tle ba dule le lena ka mola and then ba je se le se ijang and then o feleletse 3 room yela and then o be le kgang ge o ka re go o swere karata monna o ba gabo batla bo motswalage ba bo mmane ya bona batla ba re kae o eme sesadi monnoko wa gago o seke wa kwa ka bona ebile o se kwa lapiša ke dipolelo ge ba go hlaba ka mantšo o tsebe gore motho a sa go rateng a ka se tsogile a boletše le wena ka hlompho le kgale motho a sa go nyakeng a ka se tsogile a boletše le wena ka go ikokobetša a giša monno ka kgang modimo le badimo ba gabo ba tletle ba go putsa ka ngwaga o mongwe ba ke dikgadi ba ba ka no nyalwa ba tsamaya le ge e le gore a nyalwe kgolo o tlo no bua tla nyake o no laola gape gona ka mo ene o reke dilo tša gago le mogalabo le berekisheng dilo tša lena ka gore rakgadi o tla go lena ka lenyatšo ka baka la gore le phela yena le robala ka re ga ntwa gage ye engweditšeng ke yena ya RDP le robala godimo ka dikobo tša gage wa mo kwa ga a šalela a bolela re le mpeto a buta ga robalang go ona ga soga gage ke lenyatšo ntho e kgaetšedi ka ga se hlompho a o ne hlompho wena a o hlomphe a butago ene go o nyatša mogalabo o nyatša tatago mogalabo o representa tatago nke o be le letšhogo o be le letswalo a se thaka gago mogalabo nne ke a butago motho go o nyatša yena o nyatša lapa la tatago ene a se nnete nto ya gore wena o tlo o dula bogadi ba gago o tloge bogadi ba gago o tlo o laole dilo ka gageno ene taba ye le dulelang go komela mosadi wa modimo ka yona le wena o ile ka yona gona kua ge o šale o mmotša gore a wa nyalwa o dia jwang le wena o te tlhaba ka mantšu ka baka la gore le wena o nyetšwe jwale ka yena a ke le wena ba go ntšheditše di-half jwale a o nagane gore ge le mo komela ka mokgwa le wena wa te komela ka bowena a o te thate o te komela jwang o komela jwang motho e leng gore ka maemo o swana le wena kgaetšedi ka sekwa dia jwalo badimo ba tlo go otla reg ao o ka no bo sa ipone phošo ka baka la gore wena o no ba motho wa tlhago ya gage a nnoši a o ke pone phošo wena o neng bogadi kgaetšedi a ke re wo bogadi ga a ne selo wena bogadi o neng bogadi ba gago o na leng o na le ntlo yeo e yagileng jale ka makoti o ne mepete o ne dikobo o ne dithoto o neng kua bogadi o fitlhile bogadi wa ria ao tsole ke a di dira mare a ke di reke ke di bea bogadi ba re na bogadi o neng ke eng ka kua bogadi nto o ka e šupang wa re tše ke tšaka tše ke eng di beana le gona bogadi tše ke itheketseng tsone kua bogadi o rekile dijwana bogadi o di beile bogadi tše ding di gageno gabotse wena ge o dutse kgaetšedi maybe o ne le ba bagolo ba kgoro ka gore o ka re ba fela ba go etela ba go fa maele ba reng go maele ba go fang ona awa se batle ka molapeng ba tlompea mo fase re bolela mogala ba gago yena go botša goreng waka mabapi le tabeng ya seemo se o leng ka gare ga sona se sa ka gageno ao lele wa maka o re kgale wae wena le a butago kgane le sa kwane sona ke re ao nna le a buteng le a re kwane banla ke tse gore bothata keng ka re ge a nna ta swere tšhelete a nyake le ge ke mmatamela wena le mogadi bo le tloga mapele mang a swere tšhelete a nyake o mmatamela yena a bute e le gore o mmatamelang ga a swere tšhelete ka gore sontše a batamele ke mosadi ya gage ao ke nyako moeletša gore tshwanetse re lokise ka molapeng o nyatša kgopolo tša mosadi ya gage gore a ka moeletša wena ke a dinyatša ekwa jwale wena o nyako eletša butage o be o eletše le monna gago ka tšhelete mara kgaetšedi wena nto o e dirang wa e bona gape o ra gore bale mogala bo o nyetše mosadi o e leng gore ka mogopolong ga a gabotse ye a wena o gabotse
Jwale ga a le gabotse o monyatša eng ga a le gabotse? ditiro tše a di dirang. mara mama wa mo kwa gore motho wa go nyatša a ke go botse mama ke re ke kgopela gore go sasa kgwedi ya la go fela tšea tšhelete ya monna wa gago e sware mo go wena monna wa mmona wa nkwa gore ke reng o tlogele gore ge family ne bothata o ithuša ka go yapeela majwala o direng o direng majwaleng o tlaya gone jwale ke nakwa gore o agele monno lapa wa nkwa kere o age motse wa gago ene motse o wa gang o seke wa moraka o ragadi ke ga gabo ka moo a kere ene ntongwe ke tlong go go botsa yona mama nna ge ke le so lapa le aga ke basadi monna age lapa monna o fa mosadi tšhelete mosadi wa go reka dikago a aga lapa a kere monna o mama santse o le mosadi santse o tsene setlamo sa basadi sa go apeišana ka dipitša wa nkwa kere tsenang setlamo sa dikobo tsenang ditlamo o bone gore o riang mola le mola wena le ragadi le ya loišana ke bothata bo bogolo bo bo leng gona leno ba le sa nyake go bobolela ga le tshepane le nkwešiša gabotse a kere ragadi taba ya lena ya go se tshepane e tlo ba bothata gobane e tlo fetša e fihlile godimo ga bana ba lena a le tshepane ragadi next a le tshepanene nto ke ya gale ene family ntse e bona e le boima gore e ka e lokiša a kere ene wo ke ngwaneno o ragadi a ka se tsoga tšhentšhitše le go ka rata wa riang ke ngwaneno ene ge ngwaneno ragadi a palela ko go bolela a palela ko go ria dilo a se yana wa mathomo e leng gore mo lefaseng ke mogala bo a ileng a go bereka makgweng a raga a boa swere plastikana o berekile a le tsebe se ba mo dirileng sona motho wa go ba ga botse a ka se go bereka makgweng for 7 years a boa swere plastiki a sa swara mpete a sa swara eng a kere nke be re tšee vene re ro lata thoto wa gage kua makgweng be re ya go boa le ko makgweng bo o robala godimo ga mpa o kae ona re ka o kry-a ge re kae wa o sega a o gona a kere go se gona pa le no raoa wa o uši ba o hwile ka disego ka mo le ena koko re ka ya ra o kry-a mpeto ye mara o kgona o bona re le mpete bo o se gona ko ke rela re wa bona a ona bo se gona motho sala bereka e se ke sa le ngwana thata e no ba ile gore nna ke be ke se motho go sepelela ka moga gabo ke sa mo tseba ga botse maele shia wena o kgatlhile ke eng go mmona koko nna ke kgatlhile ke gore be se motho e leng gore ke ne taba le yena aowa mara ka kwa ka mokgwa ena a bolelang ka gona re nna ke nyaka mosadi ena a butaka o tloga a gapeletša gore ke be le mosadi ke nyale ke godile a ke nyake motho wa go bapala okay wa e bona nako e tsamaile maela nna ke lefang ka metsotso e mebedi shia wena le ragadi ntwa tša lena di tlaiša badimo ba bolena tate mogolo le ya mmona ba mmethile ka tšhelete le ya mmona gore batho ba nyako bona tswela pele ene o godile mama go thoma go sasa make sure gore society se a patelwa ka gae wa se patela awa ba nkenya ke bona le ba babedi nna ke tsene le bona nna ke berekana le tša kua gae nna monno ke gale ke mora ke re kiša tšhelete ya gago mo ke tsoše motswa o bone ke zamile mathomong ge ke be ke sa re karata ga geno go a bonala le batho ba go bona bala a nyako nne ya tšhelete monno o kwaba ragadi ragadi mme wa a gona society-eng sa lena ga a ka robala molomolo ka kae awa a se a ngwadišwe a se re mongwe a le dipampiring gore kwa mo ga borena a se wa bolena a kry gore a se a tšhentšhe le difane ke rela gore gabotse yena a se wa bolena gone jwale a se wa bolena mme o ka dipampiri mo dipampiring a ra mongwadiša felo ge mme o a ka hlokofala santse a boloke ke mang a ka robala o bolokwa gabo o santse a go bolokwa ga gabo tate mogolo wa se patela society wa o sa ngwadiše mosadi ya gago
o ke sa family ka ga le gona mosadi o le tswa go monyala le motsišitše ka ga jwale ka family wa ile sa motsentšhe dibukeng jwale ka mosadi wa kgoro mo kgorong ya gabo le ena tate mogolo o tsene mo dibukeng ye o tsene mama ba re o tsene mo dibukeng wa maka a butaga o moretša re wa o sa kentšhe mosadi o nna wa ka ke mo kentšhitše ke sebe ka monyana ebile ke monyetše bentše ke ria nto nngwe le nngwe le nngwe a re emegaleng re te motheletšo motse community radio gona fa le go 96 dot number 3 fm 0658582771 0648582771 mcrs mo moyeng thumela Hello, Kakapa. thobela Rona le kae? re gona Ke mogayana Makutupu mo. ra go amogela mogajane No, Kakapa ka nna mosadi ya mošalalapeng ka swaga borena senke ke mmona. le reng Mosadi ya mošalalapeng ka swaga borena senke ke mmona. o bone Yeo ka mo sister ka mo na be re kgopela re sister a tlogele makoti ka mo lapeng. okay Ka gore ya gore yena o tlo tšea dizwana ka moka ka molapeng ke moka e ba nya gore makoti a reke dizwana na di be mo motlhareng na ra di be kae o ya ke ka mokgo ke bonang jwale be le re ba die jwang meipa ndo e be ke kgopela gore eo kgaetsedi ya rena le yena re kgopela re a e bogadi jwa gage a tlogele mosadi a butage ka mogae a tlogela mosadi a buta gage ka mogae o ya no re a leboga meipa tanki Kakapa thank you 0658582771 0658582771 mcrs mo moyeng thumela Mayoki le kae mayoki rona le kae a re gona ya ntumedišetše Mayoki ka mo o le theeleditše ya letlhoele le deep mo e leng gore le a thuša and then makoti ga safe makoti ga a bolokega a bolokega makoti ka gore wa kwa ragadi gore o mo hloile le mo a sepelang gona and then o mo dika le ba bangwe ba family o ya mo e leng gore ra mo kwa gore makoti e kemišeditše ebile o rata monna wa gae ke kwele go gongwe le moeletša le re jarata ke e kanang mo e leng gore is true ha ka ya ka ko thokoela a hloma ka mo bophelo bo tlo tšwela pele ga botse ka re ke a tshoa re le ka mo RDP ragadi o šetse a bolela gore ke yaka and then ragadi ke a o kore o bo le ngwana tate tate o ba kgone go bolela le wena dilo tše ka moka so seo tata ha sa le gona mo e leng gore wena o dulela bute ya gago o tshwentse gore o nagana tšela tate a ba di bolela is very o tlo re o robetse or o lora wa lora go le ka mokgwana o kare wa tseba gore papa o ba bolela beng ka bute ya gago so e ba ragadi ka mo gae o rata lapa la rena and then le kua pele o yang gona di tlo o lokela ka gore gona bene e le gore ba o theeleditše ba le ba bogadi le wena o tlo tlhoka madulo kua ba tlo lebelela ntho e nngwe le nngwe yeo e dirang teng o tlo feleletša o buile ka mo RDP re ba lakaletsa matlhatse le matlhoonolo modimo a ba fe maatla and then prof thušang batho bao ka baka la gore e a kwagala gore go na le modi o bodileng ka mo fase o e leng gore o affecta maphelo a batho bao ke a leboga ke le Mayoki a re a lebogahle 0648582771 0648582771 re dutse fela metsotsong e masomepedite fela go ikela go area ya lesomepedi mcrs mo moyeng dumela ke ya radio thobela le kaena re gona ra lena le profo le theeleditše ai a re lokeng tša baroka le baeng ba rena ka mo nna ke morwake kang re a leboga bralake a ke leke go lahlela batho ba re legonyana maubane
mošate go na le batho ba bangwe ba no gola ba le spoiled, then ntho engwe le engwe le ya bona e le ya bo bona. Kgaitsedi ya rena ke Mopediki o na le enga ya ka mogagabo kore le monna mo kry-ile ka phoso ga nyake go tswa ka mogagabo, mara o na le monna ebile ba montšheditše ditseka. O reng a sa bule pelo a gore a ye go ya gagagage kua ba montšheditšeng ditseka go tshwana le ka mokgwa ba ntšheditše mogadi wa ge ditseka ka gona na. ya Gona o reng a sa bete ke pelo a bolaya ke pelo ya gore lapa la batswadi ba gage le tsoge le tsose ke mogadi wa ge na. Ka re ge ke tšheditše mogadi wa ge o a rata o rata abuti ya ge o e leng gore abuti ya ge kua moragonyana bophelo a senke ba mo tsamaela gabotse. ya A senka e ba le kgarebe kae-kae, a senka e ba le ngwana kae-kae mo e leng gore re tla re o blanderile kua morago. O no thoma go no blandera kua mara ngwana batho a e kgapa gore ke nyaka go mo yaga ke a mo rata a ya ka gago. The other aspect gore monno le mogadi wa go ba se ba le dijwana. Ngwana wa batho wa bolela gore be ke leka go no e nyanene already be ke le tšhelete nyane 2000 or 1 point something 5 years 6 years back. Be sa lekane le 2000 be ba itšea ba ija ebile a reka le dikamente ka yona a leka go feleletša go ya ga 3 room e leng gore ba itlogetse ke batswadi. So a re mo encourageng gore as le boletse le bo Mokgalabe ka mo gore a ba kgotlelele kgwedi e ba late karata e bue ka mo gae then ba tswele pele ka bophelo bo bontšha, mara kgadi e a gate ya gare cause ba rata motswalage o e leng gore o ba dula le abutjage, mara motswalage wa se batho a se motho a kere ba re ba palelo ba no tlogela abutjage a ye banneng ba banga mo tlogetse gona ka mogae ka nnete. jwale a mo agiše mogadi wa ge wa kwagala net a ne tselo ngwana modimo le kobo eo a ne tselo le yena a bereke a na income e leng gore ba ka ikwetša gore for a period of 5-6 years a biteng le abuti ya gago be ba bono tamadisamente tšeo mara a na tšhelete e leng gore a ka re nna ke rekile sekotlelo goba ke rekile kobo goba ke rekileng cause monno a gage le yena a bana tšhelete. So a ba late karata then ba thome bophelo bo bongwe e be bo botse mara kgopela kgadi e a e gate ya gare a fokotse a se ka ba le dikgaba ka lapeng le otherwise bo feletša ba sene malapa ka moka ka nnete. Mosadi wa abuti ya ge o a fitlha ga lo o duma go tsoša motho ene ra ba hloka basadi ba mohuto ba go tsoša malapa. Jwale o kgadi a e gate ya gare a fokotse ene o a tšhoša gape ka mokgwa kore o bile spoiled. Mokgalabe papa go mo sentse too much, so ntho engwe le ngwe yena ke ya gage le monno o abuti ya ge gore a value abuti ya ge bjale ka selo so a gate ya gare a ya ge thuše go abuti ya ge o aga motse wa batswadi ba gage no di a leboga a khadi a phokote le kwa ge tlo le tsabela re a ba gahle 0648582771 0658582771 17 minutes to 12 o'clock re na le moloko ka fa ra khadi banna o rawa ke tšaka ga botse be re tloge re nyaka go moraka se se ntšhošang kudu prof ke gore bophelo ga bo sa le gona gone jwale ge go ka diragala gore Mokgalabo modimo a mogopole mme o tlo hloka legae MCRS mo moyeng dumela ele kae re gona ra lena gona e bela le mpudi madisa ka disaka ra go amogela Kolobe ke kgopela gore ra kgadilena a ke shuba o rubine ke ngaka wa twat so a lebelle ditaba ka lihlo le leng ka gobane a ke re ba re gona le ntela ba reng ke gore modimo le ka apagela modimo dirang nneo ke nagana gore a dule ka mo a kgotlhelelane le ntate o for mengwage a se bo yena fela le badimo ba ka moo ga bo monno ba mo fa matla gore a kgotlhelele monno a kgone mo phutha wa le ka mokgwa ba mmonang gore ntate ke motho mo ya
so ke kgopela gore rakgadi a se ka hlakahlakantšha makoti rakgadi ga ye bogadi ba gage a o bonana le tša bogadi ba gage and then a tlogele makoti a tsošeng le ya kwagala a išeng fase a o hlokomela tša bogadi ba gage le rena lapa leo la bona le tsoge o pite mollo ka lapeng ya leboga tšhekele ba bangwe a ka nnete hle 0648582771 0648582771 lenanego ke pitšentše kgolo seyalemoya ke mutse community radio a gona fa le go 96.3 FM re na le professor Moremi ngaka ya borena ya setšo re na le baiti ba rena ka fa ba e lego gore ba belego e le ba babedi fela gomme ga gona bophelo ka gae MCRS mo moe ga dumela Hello ka kapale kae a re gona rra lena merra mopulu a wa re teng ke dumediše le mokgalayo ka moo tobela a wa ra dumela bušo mogolo wa tseba nna ka ke kwešiša mo gare ga batho ba babedi ba mogadi bo ba ka tšhelete mogadi bo ba ka tšhelete ya abuti yago mogadi bo o ba ka tšhelete ka gore o re nako tše ena a ne le abuti ya gago ne ba se tekile ya jalo go sentse gore ga tsa mogadibo and then o mogadi bo re kgopela gore ga ye bogadi ba gage le yena a ya a kwetša bogadi gore ketekwa o tloga bogadi ba gage o tlo laola tša ka mogagabo and nna ke nagana gore gana jale le nna ke re ke mo bogadi bake ya ke nagana gore ga gešoe ke reka mepetanyana mohlomong le ditafolanyana le dikobo dilo teo ga se tšaka ke tša bo mogadi ba ke ya bogadi ke tla fela ka plekana fela o ya ga e le dilo tša bo dikotlejana malepolana diketlele dilo manje garetene ke di thoma mo bogadi waka mosadi kwa go reka garetene mosadi kwa go reka pija le dikotlele e monna go fele sokanyane o le ga e se e kgolo go thoma ka ketlejana dikomikanyana kore wa ya digaretene monna a tsebo go reka garetene ya di reka ke rena dilo tša basadi ke gona tša bo di-society tša bontsi reka ke rena basadi mara mogadi bo ka mokgotso mopuleng ka gaona ga a rate makoti aowa ene sa mathomo ka kapa monno kwa mathomo ebile kwa mafelelo ga a tshwanetse o tswa ka lapeng ngwannyana a ne bokejana ya ngwannyana o ya bogadi ba gage jalo wene makoti ba re bogadi bo dula ke dikakapa ba re ke dikgakgapa kore o santse re o kgotelele bogadi ngwannyana o dubise bokgowa re re gore o roge batho kore o dubise kgangwe ba laetse gore mo ke makoti ke tlile ka lapeng ene bo motswala bona legale ba thunya bao ka re batlo gore monna o nyala ke motswala ga ba palelana ko moka batlo gore ga ba bona monno la bo bona a ditse ga botse batlo ba thome ba re motswala nama maoto mosadi motho kwa gago ga e le mogadi bo a ye bogadi ba gago a ya kwetsa bogadi gore ke jwang ke lebogile ka kapa bo mogadi bo ba teng le kwagetše mmera mmopudu le kwagetše hle re ya leboga ya ke a leboga ke thank you prof nke ke no boela ka mo wena mongaka o no e repapa o e repape ge o fetša o ba fe di-phone number nke o be o re botse gore na modiro wa dinyoko o sepetše ka tsela mohuta mang mongaka ke a leboga hle a ke thome ka go leboga ke be ke leboge le setšhaba se se ileng sa re thekga ge ile mohlabo o sepetše ga botse kudu ka dithapelo tša lena ba gešo le thekgo ya lena ntle le lena be re ka sebe selo ebile bo ka se sepele ga botse ke leboga ka moka ba le kgonneng go fihleng ga lena go kgonne gore re le ba ga moremi re kgone gore bana ba le ba batho ba kgone gore dilo tša bona di sepele ga botse a ke tsene mo tabeng ye go tseneng lentso le re ke thuše tate gobane ge tate ka bo yena a wele go ra gore ka gare ga lapa modu o wele lentso le re tate ke motšee ke mo phethele ditaelo ragadi o tate ga a titiri o ne le bothata go na le phoofolo ba mo sepediša le yona ye mo dirang gore ka kua gare ga lapa lela a bona le o kare ga se monna ka kua gare ga lapa la ga bolena go na le bothata go nyakega gore re duleng fase re le bontšhaneng ka leihlo le lengwe makoti lapa lela la bogadi ba gago le berekilwe kgale ka metsi ya lešata
ntlo le rwele ga e tswa le kgoši solang ka go phela go ne le šata go ra re ka kua gare ga lapa le la go tlaba e le bothata go ya le ka mokgwa ke le kweleng le bolela ka gona ragadi ga ane molato ke tshwanelo santse a bele tša gage mara ragadi ga go phošwa gore age lapa la mmage le be le ngwetši ka geno o ka se boele gobane monna ga go hlala makoti o swanetše gore age motse ke sa bušeletša o tsene ditlamo tša basadi tša dijo gore o tlo kgona go hlaba ragadi o swanetše go go thuša wena le ragadi se le se lwelang le tsene ke dira ka bogare ragadi nako mme pele a fihla tšhelete a tate be e swara ke mang o ba te tshwarela o rata go bona tate mogolwane le mosadi o ka mo swarela mosadi o go tšee ka moka tše e leng gore go rietše diphoso ga ka ntshwarela ga ka dira ka mokgwa ke mo eletšang ka gona wena o tla ria ka mokgwa le yena go eletšang wa tseba re lapa le ke la mmago ene ntwa mathomo o ka se kgaogantšhe tate le motho wa moratang ke tlo le thušane thušo ye ke tlong go lefa yona še ke nyaka tate ke nyaka lena bana ba ka gae ke tle ke lebelele gore bothata keng ka morago ke tlo bitša meloko ya gabo lena re tle re nyake go tseba gore wa e tate go tloga kua bonnyaneng a bolaile ko go bereka empa le kgona sa bone se a se berekelang na la nkwa kere ga etšedi ke ngaka wa e bongaka ba gage bo sa bereke wa re agela motse ka mogare ga lapa ga etšedi santse a tla thoteng dong ba ye kua mara pele santse ba monyale a ka se ye kua ba sebe ba monyala ka dikgomong dong ba ga e sepile ka magadi badimong ba gaetšedi a re seken ra tsena kudu gobane yena mong ka bo yena wa ba bona a re seken ra re gane badimo gaetšedi ka mora ya abuti wa gago le go ka ba le dilo tša gago go tsena kgopela o tlo tsena ka molatšatši le leng wa kry-a ba le papading ya bona o tlo re o reng a ke re a ba tsene ka gare ga kamera ya gago le mogalabi wa gago bogadi ba gago go ne wa tsenang ka gare ga kamera ya gago le mogalabi wa gago ke ba ka molapeng go ka kry-a ba alotše mpeta gago ka re a ke re pele o ya kua ga ba mogalabe be go se ne kobo tša gago go ka kry-a monga kobo tšela ditšeri o tlo re ke tlo nyaka ke tlo tšea jaaka wa tseba gore godimo ga kobo go ne nto ba reng ke tšhila motho ga ba ka tsoga ba hlakahlakane ba re o ba go baditše ka dikobo tšela o tlo re ngaka ga e rie ka mokgong ngaka e a eletša ngaka e a kgalema ga se phošo gore o bitše mogadi wa go dule le yena fase o mmotse gore mogadibo go ne nto e sa ntshwareng gabotse ka moya o mo botse ka moya go bontšha gore motho ke mmago wa go feta ene ke mosadi wa abuti wa gago a se mosadi wa ngwaneno ke mosadi wa abuti yago ngaka e swanetše go bolela gabotse o na le tokelo ya go ntšha maikutlo mara ka ge o le ngaka o e tšwa go ruta bongaka lehlakoring la rena mangaka re re swanetše gore go bolela taba o e bee gabotse o na le dillo tše di kwagalang bothata bo bogolo ba dillo tša gago ga o di bee gabotse ene ka mogare ga lapa badimo ba kgona go ria gore wena o le kgadi dilo tša gago di tsoge di fete tša ngwaneno e le tate a etšao ke kgopela gore ba thuše ndomba yela e swanetše gore e thuše ba ka gae dizwana di dula ka kitchen di ka se dule ka ndombeng RDP ne kitchen e ne dining room e ne dikamora tše pedi kamora tšela ke tša go robala tšea dizwana o di bee ka dining room ka kua ndombeng go dula dihlare ke kgopela gore le rataneng ke kgopela le tlogeleng gore batho ba le tsene ka bogare ke kgopela lapa la bolena le be le sephiri mara ke tla thuša tate ka mogore ka kgonang le gore a tswe ka gare ga dikoloto nna ke lebogile kudu
malome ka kapa dinomoro tša kua gae go ba theeletše ke 079 170 9862 079 170 9862 or ba ka founela 060 959 0303 060 959 0303 ke kgopela batho ka moka bao e lego gore ba ile batla ka gae ka ba berekela motse ke nako ya dipula ke kgopela letleletšeng ditaelo tša ge sehla le bona se thoma go tšhentšha taelo tša dipula tša magadima letleng le ditšee re thibeleng bogale bo botlang ba magadima ke kgopela bana ba sekolo ba ba yang go ngwala go batho ba gore ba bereketše go motse ba tšiše bana re tle re ba bereke bana ba tle ba re ge ba ya sekolong ba tle ba kgone go ngwala ga botse bao ba ileng batla ka gae kua moragong ke kgopela gore ba tle ka gae ba tle ba kry ditaelo tša go gaša tša go thibela magadima ke nako ya magadima ga jwale bao bana ba bona ba tsebang gore ba ya go ngwala ke kgopela ba tliše bana ba tle ba hlape re ba thege ke nako ya gore bana ba ye go ngwala se re se lebeletšeng go bana re nyaka go bona bana ba phasa go sasa re ya nokeng ke kgopela ba ba ya nokeng ba tle e sa le furugu ka gae re kgoneng go tswa e sa le nako ke lebogile kudu motheeletši wa Motse Community Radio Station ka kua dikgokaganyong tša leago ka go Facebook ke a leboga ke leboga malome ka kapa ke leboga balli ba rena ba letšatši ke leboga bašomi mmogo ba re šomang le bona ka moka le bakgekolo ba ka moka ke a ba leboga ke leboga batheeletši support le re fang yona didata tša lena tše le di berekišang modimo wa lešoko a le šegofatše a le rie ka go loka a le fetše dibotse ke lebogile kudu re a leboga prof re a leboga baiti ba rena re a leboga moremi crew re a leboga hle dinomoro tša pitšeng tše kgolo ke 066 0703 066 0703 ge le nna ke morwa motšha maubane ke tšwele ka go rialo 20